मैं बुखरुमजरी नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी की डायलॉग ता मीटिंग ताबिरी बापू नंबु तराम नोकचरी ngasi ki thamjari ba khoi gi dialogue ki topic si opposition insinduna parliament thugainaba hotnari high statement si state asi home minister khoi gi govindas konthau jamna thamki ba statement ni ofam si khoi gi topic on thamjabani haire basi maruina tarik kundagi khoi gi chatharaga lakpa mayam ama hujik se leibak sida NET ki chauba masidai sida khoi gi exam da achauba scam hai tare masi dai da aran ba pambai sinaraga tawbagi akoi elip mayam ama khoi gi sigi case mayam am leidi aduga masigi exam siga mari leinana satra mayam ama khoi gi thawai tha ki ba form leidi masidagi haure e haira kanda khoi gi union gi khoi gi education minister se lauthokadabani haibagi mark se famdagi resign tawgadabani haibagi khoi gi poche akan ba ihawama khoi gi youth mayam satra singna khoi gi hawngaru ba tawdana jantra mantra da pulla kanda achauba sigumba khoi gi tangsil lakan agitation tawraga lei masidai sida togan togan ba khoi gi manipur dagi su manipur gi issue siga su relate tawrakanda khoi gi manipur si sep manipur haiba slogan si masigi placard paida kanda mayam ama ada khoi gi yaudana satra gi punsi kansi amasung khoi gi manipur kansi haiba si khoi gi kano dugi part of the agitation jo ko yaushila kana sigi pora ma jawom lai marak seida opposition ga ko gi ruling gi party ga ko gi jung mun session jo kan chathari ko gi am drama me am create tau gi ba law ki ba nakan nakan ma ki protest phang ki state to so ma gi mami yam chaungna ta gi bai tare phajana effect tau ki ba sida ko gi chief minister ma sama yaungna ko gi kano sidai protest phama kanda mi chathagi ba form ledi masida tongan tongan ba kano mayam ama ka haina ki forum sibak to koi nei narak lakpun chip mesa ma samak na yawra kanda singma protest to busi masi to phom thokpra masung thoktabra adui taragadi accountability oigada responsible oiba makoi na smai na thoklak na smai to busi karam haina koi masi interpret to boyai kana kari decode to boyai kana pot ama daite si kana lawut no ka haiba different question mayam ama hanga kana koi na laki dunga sigi thamjari ba statement sina koi gobinas konthau jama thamasi hauji hauji munchun session chathri the parliament ki me pham je thugainaba hotnari haiba akoi gi accusation hai tari sig allegation sema opposition party exida akoi gi thambani hai ta deliberately akoi gi parliament sidai da mai me pham thugainaba hotnabne aduga hojik social media gi platform da akoi gi india gi chief justice suryakan na akoi gi naha sing maruina akoi gi thabak phangdana leidiba khotliba mayam se moi just like cockroach moi se parasite ne habi gi tam se tawgra matungda akoi gi social media de gi youth mayam gi keno semakhi bhai tare so akoi gi cockroach janata party and from social media platform to down the street hojik la kanda akan ba let tawra NET ki sidagi akoi gi yaroina satra mayam gi am thina akoi ne hena palut ta ka su video mayam viral loiduna akoi gi media da mayam ure akoi na ana masigi post dai da kamani ril tar kana chief minister mafam mayamam thamgre series of statements mayamam yaure Narendra Modi ne parak pata mani ek subade ge sumana parliament session jing phama ko matam sida opposition amasung opposition ki party mayam singkina mi pham sima pung phana sung pang thok tana ba ye khai tinga be pot dum toraga lai hebo pham sima adu ka handak ki matang ki da crocos janata party si season narakan da monsoon gi 5th session stage da sidagi mamang de horakan masima pung phana phamhan dana bi damakta masi se koina season narakan crocos janata party se masidagi lakpai hewan sagat halakan da ithil pi rakan da asi kai na bi damakta masi sinaraga lakka potu adu gi potu wa phom in thami adu ga swai matang ki da kari de gi horak ki bano haiba ga laiba ga sida adu ka maru oiba aspirant mayam ama thousands and thousands of experiment manglan oidiba achauba khoi gi asukim tik lugraba NET ki exam seida pamdaba thodok mayam ama thoglakpa dagidi khoi gi chamot na torok exam je haita du satra mayam thawai phoba thakrabani masidai sta khoi justify toba yadori ba sai matang ki da home minister ki statement je pusilakpa yabra form ju chaungna ne bi tanjam thogle aduga masise khoi gi higher opposition party sing instigate toraka da masise mai chura kana sizinara kanda thawai ma ki damakta khoi gi parliament pham ji thugaina bhotna bra haiba form ji interpretation som da mung lak to hai tare exam ga chawga mai ma haure du da khoi gi politically oiba possible la eduna yam a political when sanction ba du gumba group hai tare masdai da khoi gi politics ko oiba chawga ma miyam ta han be post la edu ani se kamain tu ne yeng bai habni chingba hiram si matang da khoi gi in depth ngam nei na bi tanja da pukhacha bani khana nei na be saru ga bi na bai damakta khoi studio da hojek lengsin don lai video ba se han makta da khoi gi MHIC gi former acting chairperson pabung khaidem ani pabung taram nokchari ani subda lengsin video ba se MPCC ge general secretary SERAM NEKEN oza taram nokchari ahum subda join to bigani political activist Dr. HAOBIJAM GITAJEN oza GITAJEN su aten matung da join to biragani ai pabung da lakchi ge pabung
तारीख हौरक इरांग जे जंतर मंतर दा आदे हौरक पदेगी अखोई याम कन्ना ngarang khan chikoi nei naraga dum lae aduga all of a sudden aduga ngasagi kanosina akhoi phongdora iba ngasigi home minister gi statement chi masi karamani yengba jai as if mokhoi gi side gi akhoi gi kano Congress tagi su BJP tagi su awai akum tong na ba lauthat na ba akhoi gi phamba yam thina akhoi gi Manipur gi akan ba irang issues myam na manga taraga leing matam se da masi overshadow tor ba bu hang chu myam chaung na hangi aduga ngasi gi statement ji da amu akhoi gi Cockroach Janata Party se thawai ma ki tamak ta masi se opposition party na sin naraga instigate toroga parliament mi pham se mai pak ta na badung ba sagat laga lak pa mamang de khungthang di ka se palli hai ta punamak se kamain thambi ding pa bu yan han ba jungle lamada nongsana rule tauba nongsa kai ko sina rule tauba uchi maya mama langjaba ningma thungdaba uchi di sason taudre adu taudre haidana adugumba aduda uchi maya madulangak paduda upai leitradana nongsa singse mapum punamuktagi Marat punamuktagi nongsa chauba Narendra Modi na state ke nongsa Khemchan state punamaki BJP ke chief minister punamak nongsa macha mayam asida moi ge meng da Manipur gumada di uchi da har ga di uchi manga khak leiba nongsa yankhai ga kano sige manungda leiba sina uchi mayam na lange demand tawen praman ge wani ko congress pu uchi na haibanote chau rabo nongsa duna uchi mayam polopu da tak niktana Narendra Modi nongsa chobana order tawbana ba oi Manipur nongsa Khemchan adari Madhya Pradesh ki Haryana ki Bihar ki noi loi namak thoktana uchi ge kwai ge mako Rahul Gandhi Ado noi gi state ki tori mam chi da thelno khaim chi to hoi ba thabak amara ado samda political BJP ke congress ti tomundi na ikhone sa story ni na asu khaktaro opposition wo loi namak to gudam na thro tomundi adna hairim na ba se asu political lies story kari nangi house ki statement do opposition na Insinduna parliament Thugainaba Hotnari Loarena Sakala Trabaduda opposition na parliament Thugai Bangamabra Thugai Hange di Moina Yabatare Manipur da June 19 da assembly mai thai popular government with late president Nulni BJP ge ko Maya Machina Thugai Kanana Thugai Hali Government of India na Lauthorakpa ceasefire agreement chair without territorial limit hairakpa duna maram wedar Manipur praja punamna not necessarily nagada saubana taba NSN da saubana taba Bharat Sarkar gi attitude atuda mai hongai kanagumma yakna taba kanagumma ta khud thadana praja amata sonba tawdana ekhoi masen gi asengba Manipur kai be yade haiba miwaching manate moi train ban mathai tharim na Aduna hojiki leiba suda amuksu makhatana mana khabarda inabasuda harise Govindas na hai suda save Manipur at national capital protest were apolitical so intended to impede and provoke local youth to mislead and provoke local youth. It created uproar and forced adjournment during the monsoon session. Achige altase Manipur kai danaba mujike korokoj ki net ki tawriba mayam maraga duda Manipur ge chu hapin beraktana ko Manipur kalu aina slogan laurakpa duda Manipur ge naharul singse Manipur kaning bagi wakhalu nama lakpa tare haibe sige altasibu mislead taw baina halaga Narai Park Ningu, Haila Haiba City Min, Hari, which I quite a Malay Park Ning Giptare, as a Masida Aranba, Miss Little when I had a Lauraga Chandol Eba. Other day, in the Agi Parliament, the Junction Liba, in the Agami Matata Junction Libs, Manipur Isoma, Cockroach Janata Party, Kambu Na, Moi Maratagi, Manipur Bayaudana, Manipur Busu set, Manipur Tawadabani, Nahari City, Chama the Chani Chumdra. Karigino,
question number 2 Manipur se shape Manipur hari se shape oidarabra aina khanbada oidayana khalli aikogi territorial integrity aina mamang da itata na haiba ngasi amu hange territorial integrity amu already logi matung ina land population and government asina territorial integrity nga eba land square kilometer listing kunitoi chom kuntaret ni population la kontra ni government popular government am lera lamje pulap kaidana leiribra square kilometer listing kunitoi chom kuntaret cha chorachanpur kilometer listing mari manga khala hendo engine tobe ko tengna upal more yauraga adugumba chaurak ma kangpokpi adugumba mari manga amana khare hala samana khare tarsu moi ahum si punchalaga square kilometer listing tan thoirom 10 to 12 manipur tangkhai ma haitara masigi lamje manipuri punamakine ekona claim to we are lodri ai but chatok chachan ngamdre ekoi gine na agi lamdagi saruk ado aina ngakcharu ba ngamdre ba maramuduna len ge saruk se district ahum adoga ate te mapung kharda so mase ekoi gine haibasida de facto da mange ba ko then population da la kontra churchanpur da moina mamang da pirakhibu report che agi tara chasuda pirakhibu da lising taret ka chamnga rom hayaba churchanpur da khundaram budo yum loin matum no sakhips aduna haire more da charwana 3 to 4,000 haire kangpuk bida 2 to 3,000 haire around 15-16,000 adagi other areas laiba manga taruk punjalaga milising kun ga mari manga general population mete habising sa masi hairiba kuki na taba jaga ne hairiba chorchanpu tengnopal kangpukpe asida taba yadre adadi population la kontra se masi achaubu population saruk ama mapam amada taba yadre bako then chammanana kuki asengba hana leijaramba kuki ko adugumba singchu lak amarom lak phabatana valley da tarambado mapandagi illegal immigrant du yahundana adusu hanjilaga taba ngamdreba then population se the entire population of la kontra se kikto oga nachulaga any mapum da thamba yada pot am oireba then aduna len se kanada de facto da kaire apun base aduga population kaire governance sing da yodre maramdi governor chapang amabsu secretary chief secretary ne chapang amabsu khwaidi gi mapung oiriba council minister chief minister nam mahadana mutang chosanpo chalure kampupe chalure haibe lejaraga chu freely aki akhang yaudana cabinet meeting ma chosanpo phongone more da phongone kampupe da phongone ngamdri aba aduna governance pura leitabuga manareba manamaduna territorial integrity sida de facto da hadi thabukta in practice da haibuniko di ain go ibana tabada ai ko se kaire abako mache tare kuki gilam adu gilam hana haidraga su changna hanba yadre adana ase manipur si kairi banatra kaiga da bugi mai sali banatra abako hain kaibe yadre khote ain ge matungina aine haiba article 363 asina manipur che article 3 na ba yadre haiba lejaraga su amisa gumba BJP de yauriba asina 29 gandi 400 par ini tatana moi londani isba 400 par chamri degi hana karabdi abi changwa ni phum do lebada samri plus for bodi akoi mathama ko on ba yare haibana ba adodi nang article 363 na marja tawgiba aruga treaty tawgiba achigi matang da article 3 na khanaba yade khote haibi ki chawrak na after leraga chu lo du thak long constitution semdo ga de yaidana aduna segumba thugai ga de emotional integrity kairaba aduga physical integrity da kairaba lam sida aigi lam ne dana ina chusanpur da chacharu bangam daraba moina su sida lak pangam daraba asida ko sep manipur oiri kala do oiri ba ai di ground ne ko adodi manipur sep oidraba sep oidabado ko janta party na khangbi dana mayam de marakta su manipur ge wa khangba mayam ma yaubadagi
parliament session ju chathari banina manipur pur kangadabani ana haibisde manipur ke naharo mam chi makeup thon banen lawe baiti misli tobanate misli tobane lana lamjing nama lepa ke damukta nang siba ngamja wo haina haibise lana lamjing bane haigerde langkha ma hairona lana lamjing biro manipur kan biro manipur kan na bo na bse lana lamjing bane hairde adum lana lamjing biro ekoi adum yongjarage manamdi manipur kan da ya de haibi ke policy lakpa aduna hojiki hairiba singusida manipur sida thengnariba mayam se ang papangna mong tadreba parliament se mamang da su tawre ma haido chumi karigino parliament ran to hundrib si kanana no opposition ne heta yabrana minority ni majority di moi lerim na tro karigi ran to bangam de seng na tawdradi mi amata na su kanosi chechana ma phamanda bangameba niom chum na topum tokpudu tawbiratraba ado di parliament ki well da sangaga ko isu se kana bi bangamdrab de aida du tawba na halugala to na maya amado tawraga session do tawna bunga aduna ni ankoina majority ni thumping majority ni ahum thokpi ani yawada taruk tangaire haidana chauthok kanu parliament sidabu yabu yaro erdi major opposition party chuna luchingaga atai party ma punchilaga tawhallo erdi hakta ngammeba mase india na sakini atai de adum yongna tawdabra aduna adugumbagi mong tadaba nit ke wapam kayaro goira question mase chamyang khani thoi haibra anu rahul gandhi na haigibedo adu erdi chahi amada tha amada hapta amada thokpagi bhab oina wahaina yen thoknaraga ado di asigi potom lere aduda moina phajana government BJP government sina phajana tawge haladi dharmendra pradhan do education minister ma concern natro mamangai da Jawaharlal Nehru gi matamda riga topagi mathangi matamda Lal Bahadur Shastri do railway minister ne minister ri chau garabni रेलगाड़ी में एक्सीडेंट थोकपा माई कंसर्न ओइबरदा मंत्री नबु रेल से मेंबरना अदुगी मागे करी करी नाथोक नानसिन तवदना मखागे लेवल दुदा सोइजबदो ओ आइगे मिनिस्ट्री नि आई एम द हेड ऑफ द मिनिस्ट्री दिस इज माय रिस्पांसिबल हारगा आई फम थाजो ए मोर फजद्रा अदुगी मोंगदु तवदब पोट अदुदा मयामना हायरे लाउरे कोको जनता पार्टी ना हाना हाइजरे दिगे वांगचौ ओजिगे लद्दाख की ओजि चारा हलिबा ngasi di चारा हनबे तो तोखरा माले अदुगे अदुगु मदना हाइरे धर्मेंद्र प्रधान लोग थो अदु थोक लोग थोगा याबा नत्रा थो लोग थोक पदसो अदुना मरम ओइदना लोग थोक पदो हाइफे नुंगाइते पॉलिटिकली कनो मा खोइदा माइथि बतारने हारसो पोर्टफोलियो दु रिसफल तोबे याद्रा एजुकेशन दो तोगेसु तोरमजाने धर्मेंद्र प्रधान दी लोथोगा निर्मला सीतारामला कनानो अखोना पे तब चुमदबदी आइको अमदा हपचिलगा तौबो यारमे अदुदा बावदा नेम थबो यारमे बा ओ अखोगी प्रेशर देगे एजुकेशन दी लोथो रे अदु बावो तौनिंदे बा पॉलिटिकली येंगदना नोइना तौरदा आइचो हल्लोइदन गवर्नमेंट एबीसीडी तागदम नत्रो सरकार सु लेतबा ऑपोजिशन सु लेतबा एमएलए सु लेतबा जून 18 यदुदा प्रजा मयाम सिना नुपी अंगांग मैना पैबी नहारो क्लब संगठन मयाम सिना मसिगी लाउबददा खोंबददा यारक्तदना नेपाल टाइप से मणिपुर ना हुदोखिबनी असेंबली मै थारगा असेंबली मै थाहनिंग बदि नतेको अदुगिदु मयाम गी हो सिना खामंगमददना अदुगी दाबी से फंगिया नेपाल की डिमांड फंगदना अनुभव गवर्नमेंट लेरे बांग्लादेश की कंदोगी हाइरि मैम से इंडिया की मनुदा मणिपुर दगी लौगी बनाबा मणिपुर दे असेंबली तक मै थाबनी पार्टी ऑफिस तक मै थाबनी नेपाल ददी सुप्रीम कोर्ट पाव थागलखरमने हेंगलखरमने बांग्लादेश तगादी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का दो काचिन खोयासी शेख हसीना की लोइनमक तौखरमने अदु तौरिदु फय हाइबनते प्रजा सावरदी करिदि उपाय ले सावरदी चमनरेदना अदुना अदुगुमगी पोट अमन तौरिबसिदा सरकार से कनाना शासन तौई शासन तौबना कदायदा कनागे करी पेंदब लैबा हाइबसि शासन तौबगी रूलर सिना रूलिंग पार्टी सिना शासन तौबा गवर्नमेंट अमा रन तौबा
it is their responsibility. Opposition na tawriba port puna magse masi gari ki brake phaba dongna adu de hanali yaroi adu de amande adu yai haina check tawdana opposition ki mathau je oppose tawbana ocho oppose ne dana phanaba tawrakpa kan oppose tawne haibana te ko khudi mak tu ye na ga thoya ba objective debatable wall ne aine tatana debate ki competition cricket tawle speaker oi da aine oloja haibse Hojikti debatable warni sason to wusi debate na to godabani treasury bench ruling bench treasury bench session treasury bench opposition bench then laipang ke kanoso achumaran bisar to budusu prosecution defense plaintiff defendant for and again court to leadorim pajamaruk ta so mera paibi chingi khanna badaso adu imung manungi kaiten karaga kaiten kabada so imanang achi kapi imong chamar phupi ima yate machi phatra chamar dang pege na madu phai abi malam ding ase ahing bani yong I thoi se na uli me praman pirimni imanang I thok pasi pesindri tashin bani ana masi aroi an ani du foreign again machi nga sa phawangani phatawangani haini yena kan momitani bunga I say I last I tantang I gari pongoi dore I khara targa nang chokara hapo ima se loro haina kanda para chamyang kai pe chamyang kai yam ima cham kun tra pirge haiba du da longna reba aduna aina haiba tadi debatable wall webina debate yauda de me be hing bangam de ba chokot pu khunai me tadi ising yauda ba yada bugumna aduke poda du webina na opposition na haiba se we do hecta chakli thi na nang ne ta tawru de na haina tawbna te maram di piri ba chungya ya ro da dala Rahul Gandhi do Kharge do natraga CPI leader do SP leader do hecta BJP na hange ya ro da bra yani Dharmendra Pradhan do o no ya jama lo to mi thora lo to yare ko di debate torsi adege fast track ko lenga ga lon yare lon torge haire ada hojikte kai amna thajaga dorim no haiba chida aikoge ayukta kanona aikoge prime minister na fast track court linge na haraga e kala no to gimni fast track court linge haidana ayukta lauthoki baga o chilele morning da PM Modi announces fast track courts to deal with paper leak cases and to ensure swift justice hana hare adagi nungtinda ga dore evening da aikoge Sanjit Mukherjee, man accused in the 2024 need underground examination leak cases get clean sheet from CBI. Ayukta pase calling the Natuna Chatarani, Achum Mataurani, Haraga, Nungdang Wadam Dan, evening da, CBI, Kadahan and a Pan Rivedor, Matado air. Two the Kaya matik ture mane lautoki baga mara leite na lautok na bagi rumama leere aduna chigi poda se leibanina ena ede anba ramdang yauraga toke tobani o aduna sigumba mayamama leibanina akoi gi chigi topic se masi maram chai honorable Govindas na haibado chumi minister mo ga haibun thokpani adu ma ruling party ni opposition na habisiti ainga chahari do congress pu uchi na haibanate nong sagu mani sarkar aibse tawning da tawngamba ajana uchi kharana lauraga hakta thak niktana udana ko akona yeng madu nong aitre na hando congress office daga changaga BJP ge jam laba chaw laba force duna congress ta tawne re congress ki angang ama khana u ena lakna ba halaga chele ne mamji adu bainu uya ba aduna hoi honorable minister na piba statement bu khona lali chumena haibanate ado parliament Thugainaba Hotnari sidi ruling party ki hai singjadaba ado mangakanba ado ma recalcitrant hagadra asing mapot amana oibani haibasina ismaina thamjaga thank you okay pabung thank you so much pabung na yam phajana thambirame aduga ruling opposition ki na laiba lakolai reactor iba mawong aduga ko gi ruling na su tawgada magi responsibility dim tang su yam phajan thambike aduga maka jatha jarakpuna akhoi gi huziki home minister gi thamkiba magi statement sita khoina tongan ba parliament Thugainaba Hotnari haiba se reason mayam ma koina dissect toroga nei na ba ya ba khoi gi point mayam ko yauri haitare madam di kai no hai kanda akhoi gi huziki hairi ba
kanosi irang si hawra ibisi maruina akogi NEET ki exams deida parikha sideida akogi question leak ko bedegi tha kiba anjan jin tha ba satra mang punchi mem pikhamnan kiba dagi hawre haira kanda akogi ladak ki akogi activist sonang wangchukna akogi kuni chara hela matungda hawre amadu parliament changchin na bagi damakta by keeping aside the issue of NEET paper leaks na nakan thamakanda akogi parliament thugaina bagi masidai sida akogi instigate tawraga akogi plan tawraga changsilakpagi pot amod emphasis pira kan statement de yauri haibadi changsila kanda masigi parliament changsil nabagi damakta adugi khongtang wena chara hela kanda si khongjang je hawra edugo 20 days rak matam da faraga hospital da thamkibedegi amuk haina khiba matam du lepna khiba haibadi parliament ki post thugaina bai damakta lep khaba matam gi adugi mong haita adumaina amuk kaidana baina cockroach janata party si CGP se thogle hara kada amuk parliament tamna changkhila kana thugaina ba hodara kuni haibese pose gyamna khoi gi mayek senga palli haitare aduna opposition ki political party sing ki loina mak yaushile haira kanda naha sing ki chumna naha na ho ho bana tabida akhoi gi parliament je thugaina be damakta political gi oiba malhalla kanda nungdadi manungdadi political go bedugumba kano sing kina influence tawrakan naha sing ki season badugo cockroach janata party si obviously season of have mong is the high political party opposition political party me amna for that reason koi parliament thugaina be damakta matam se as if pre plan dona sunang wangchu phagre after 20 days matam se kaidana baina makoi mung chong thorakan heuja hoben have potuma lai aduga makada me amam yauri aduga moi si kanana mapanegi akoi gi funding tawne ka haiba khoi si dissect tawraga naina bita jar mathang thang lawje ge oza ni ken dak ge oza kamain thami ni maruina akoi gi haiba posi NEET nungi wari ka se akoi nakanam da laikre haitare laikra kana akoi thawina parliament ki session je kaina na bai damakta mapung fanda na bai damakta plan ne gyat khraba kaya tawna akoi gi chara hen bai khongjang gi tari kun numi chara 20 days surak matam da faraga thamki degi amuk kaidana bai matam chap chana cockroach janata party je chongthora kanda sidegi amuk haurak pune duda vote ka haudraba political parties mayam ne yaushila kanda hen masi se scarlet hola poi form se palli haidare kamain thamini sidi akoi gi ruling party gi opposition da tawraiba sar haitare ko ngang sidi naturally tobom toi param di moina issue ji divert tawna honarak pa haitare koi di main issue ji dare buji focus tawri se aduga akoina khangmin na baya khangmin na gado pot si kaino da as a responsible political party haitare ko congress party na natraga any other party political party amana laibak ki oba issue mu thola kanda laibak sida leiriba youth mayam ama student mayam am the effect of matam da akoina madu political oiba oidaba na akoina nathai leibi yate ba more akoigi ka haitare akoigi am nungai bamna Rahul Gandhi na Congress leader Rahul Gandhi ne he na youth ki issues in interest lawe sata singda aduna akoigi hadak laiba issues ji phajana issues ji kari no na udabagi ne ba asi akoigi state ki home minister na ji habi statement dai piri ba mayam do issues udaba haitare issues na mar moidana laibak sida leiriba youth mayam ama student mayam ama ngasi bauda akoigi examination management phajana tawdaba not only NEET ko CBSE gi kari gi leiba mayam dasu exam mayam phajana conduct tawdaba aduga akoigi yam kanna thawai yauna hona jariba mahiroi singse masigi future si uraktaba haitare mismanagement of the whole examination system adagi education system adu ne balaise sigi issues da akoigi spontaneously movement ama lae ba handakse laisi kaino da aina hajirak tuisi cockroach janata party sineba cockroach janata party is a political party nateba madi spontaneously magi ningba kaire ba thamoi dagi tholak pa haitare na me am sigi student jing gi thamoi dagi tholak pa ngai tabado adu akoigi online gi medium du tar kana madu loina mak manifesto akanda movement mo oi gibne cockroach je movement mo re den hojikse aduna movement no nang sagi tawbiriba mismanagement injustice leiba mayam du gi against the sagala pot ne aduna aduda hojikse laisi hojik pibiriba statement du da hai si di gaino da magi naturally thokcharak pa amot pa adagi akoigi tawroidaba thabak mayam ama tawrudu gi against the india gi youth sing hora kanda madubu political party amana instigate tawraga thohanabani parliament disturb tawnabani gaina haibesiti
ko yam na khanda da bagi statement en lowe ko yam serious ne ka shu lojade adu adum hai ba ya ba wa khara hai da ba ya da da gi pangai hai bani na adum lowe ai ko madu mayam na dum judgment dum pibi ga ni hai tare adu huji u ba ya ri di kai no da congress party na yam na interest lo na ma si da sangi si kai gi no da ko gi youth sing gi future se sina man na tar kan priority we na ko ni lowe gi da mak ta ne aduna hada ki du da kitang ai kai no kitang tau jage ba ko manipur gi issue siga manipur le riba conflict sig da youth sing the effect to siga india gi oina national level da to riba net ki oiro cbsc gi oiro examination system da kai da to ri siga issue ji loina relate to eba mayam di manipur is a part of india natra india gi youth mayam the effect to be satra mayam the effect to ko potu di manipur gi satra mayam da manipur gi youth mayam the effect to tra to we aduga moreover akoi na mu udu isine kai no da manipur gi issue ma lei bisina maram moidana manipur gi youth sing da henna atopa yamna serious obi issue mu su lei ri akoi gi naharon naharon idea akoi gi youth sing na ngasi han mahi masing tamamba thabak ngang ma gi suja na ba khosa na ba work culture ke loina thugai ra ka ngasi di ka dore ga imale ba ngak na bani na loina ba devote to dina masa gi life risk lo dina thol khini dina adu huji pho ba du gi लेबा ngang na bani haibagi wakhalo jina chura kanda akhoi han leremba normal gi activity myam je effect to ra bane aduna akhoi gi manipur gi youth sing gi future ju at the same time effect to we aduna ne ba congress party ne hen interest lower kanda july 22 da akhoi na congress office tagina state gi head oiba governor gi office ta satla ganda mayam satla ganda madu da memorandum ma submit to ri madu kana gumba politicalize to bona traga political party against the law bu khum ka imte leite congress ki the only government ki system je tawri bu process sum thoksi semdoksi amot pasi lokthokchi ha gi port ne ba aduna adu gi memorandum du da namitu da point bari khak maruina resignation of the education minister yaujare maram di education minister je moral responsibility abam daka oi heba moral responsibility lower ka mana resign to ga masi amot pasi mayam ji sum thukna bagi first step oi ga dawne aduna adugi ama yaure adagi di hujuri chathari ba parliament session sida full discussion to je habne ba examination irregularity leiri ba kholi ba mayam ji full discussion to ga khana je parliament is the highest statutory body natra sidis the debate to na khana na to gadamni masi tausi habne ba aduga satra sing the phari ba kholi ba ot leiri ba even satra to khro congress ki leader rahul gandhi amadi atop leader mayam su ya maltreatment tawri ne ba ko aduna madu da leiri ba pali ba fir mayam du withdraw to na ba demand mari du yaw ise aduga lastly save manipur na manipur na hujik leiri ba condition je masi manipur si khoi save oidra bani da hujik se adu manipur kanna ba gidam ta du step se samana na relatively lokhot pi oi na demand mari si mawong da phongdo yoje phongdo se no adu di ka su kai di aina thamjani sina congress na kari gidam ta adu da interest loraga congress office tagina governor babu sali bino ha bido adu importance oi ne pija bani da adu at the same time sigi reaction na mane na thola itu lairi ba government na including the chief minister and other ruling mlas mayam to kan da moine to protest to moine to sit in protest and rally to adu kari gino ha bisa interpret to ngamdre kanada tawrino kari demand no kari hai no adu ultimately nungda waram da afternoon da akhoi mu khange ba kai ru de rally ma chalure halakan da congress ki office ki mapaji yo matam da ai di video du zabri ko ai present oide ada congress mutlo mudabat adu du loksal laga khana ba mu hona ba mu hona ru bu adu da leiri ba security force me am du na mi mata su tanghai dena phuner khodana tawte kana gumba cso amana natraga individual sing kari sing group sing maya pa bina chatpa pot oira magadi chatpa yaro en tanghai duine adugi matang du da akhoi gi law su phajana law and order gi machinery sing ju apply to khidaba manipur je khwai dagi sigumba rally nu ni thugai da maming chali mi dana ado maram ju sungcha sa da rally ma kana gi against the no ruling party na bu akhoi na mayam na rally tawri ba student protesters di kari gu pen da bakharagi state na natraga government je to biraktre haidna demand to bugi ne ba to nari se adu to go do ba thabak to go do ba state tu na including the chief minister phamma kan da protest to re protest to wi rally se le ba adu kari no maram ju khangde demand ju khangde adu ultimately last ke do ge da congress ta kalak pagi natraga congress ta khana ba ho bugi rally mu oi le rame adu na masi gumba
पोट से हाइबो हाइडिंग दे हाइ तारे यामना सुमाइना कानदब पोत इशू सागलकांदा डाइवर्जन नम पीननब लेबाक से इशू मैम प्लस हुजिक लेब नेशनल इशू जिदा नहारोन मैम अमा यूथ मैम अमना ngasi future udre khotre lauriba adagi hujiki cockroach ki movement am lai je ngasi loina divert tawrakanda purama congress ta amadi opposition parties inda maral sijellaga taishallaga praja mayam jibu napthak tawba yagadra haibagi adugma statement ne hoji tholai to statement je asisu yam contradictory oeba ai sum tam tam sum nainajabni ko ngak ai haijarake ko home minister ki statement da haije save manipur haibu wahi si ma yaning de haibne save manipur ne delhi da lauri kai gino youth me mislead to youth me mislead to isine ba adudi akhoi ne interpret to je home minister na hai je manipur is already safe haibra ba hoji at present manipur is safe haibne ba ma hai je adudi safe oirabani na home minister da chusapu sapiro ade home minister gi yum leri du gi khitang changjal laga leri ba sathar ga leri ba singma du kakhat piro safe oiragadi aduna manipur safe oi de haiba sida admit to de ba akhoi gi government amadi home minister na admit to de ba manipur je safe oi hai haining ba only kai no da delhi da taning de ba delhi da manipur je safe oi de haiba se manipur ji ware manipur safe oi de je taning de ba maram di moi gi boss sing aduna moi gi mathak ta leiba moi gi leader sing aduna phajadaba image da moi da taning de ba aduna moi na khali du di moi leader khaki moi gi leader moi gi party khak tu gi image phajana ba khal leba akhoi gi praja mayam wari ba akhoi myam no wari ba moi yaw no wari ba kholi myam se moi kai te effect tok de ha number 1 da number 2 da amaga yaw ba hujigi statement du da ko ngarang pi bdo mapan da outsider na akhoi shape tok bi gadab nati ado akhoi manung da leiri ba akhoi singak ta na shape tok da ni ama yaw ko paper da adu di Narendra Modi da mi cha da moi thaja ba thamdre ha ba ne ai ni khangni se adu di akhoi gi issue ji kari no je phajana diagnose tok bi dre ba adudi phari ne delhi da kam ta chatpi ranu sida loina mayam phaminaraga solution program tawrasine adui ta aduma haining e aduna haibadi contradictory oiba statement ani ahum bisalakanda praja jing ngawholle haba somda poche maman tangkhalakpagi adagi saisugi flight tong ka sanna lambi satpa yadabagi adagi human rights violation ki noti tawsalai bu khole mayam jingi marakta statement am bisalakanda congress saina hodabada adagi migi satra gi movement jo youth mayam spontaneous movement do namda na bohona bada contradictory statement bisalle ba manipur shape oi sini manipur gi home minister na haije aduga manipur je delhi gi mathok tadre akhoi sida akhoi na dum kanjara dawni haire ba adudi delhi chapira no ke dogdu no adudi delhi na haire ke dobi tawri ba okay sir do you want it next round thambiro jana su delhi na haire no ji ke dobi tawni no thambire aduga pham ki ba akhoi gi chief minister ga yaung na khoi gi pham dana khotan taw ki myam so adagi adali dei taw na haira poni na haiba so ma khoi site gi phongdo kep so lai ni haitare aduna mayam sina dum hangna ki ri tar ga di within fraction of second adagi bhaira de ka taw tar ga di manipur gi issue su dali na kano pi matam da aya ba pi matam ingat an pi matam within fraction of second da khoi gi state government sina sop to ba dum ngambai mawong la haiba hum so dum hang ki haitare aduna kano dam lak chege Ozai kita janda lak chige ozai NEKEN su thambi khre masi home minister gi wafam si issue su u da boni panghai hai ba wafam ni adu hai ba pot ma youth ki future de kam prioritize ta u da bani contradict ta no bo hona ba dung statement ni hai baram di kai gi hai kanda issue mayam ma miyam hujik lotion ma pami manipur gi issues mayam ma sathi be issues mayam idp se gi hawra ga mayam am leiri ana sum ba mayam se koi nan thai na ba contradict tong no bo hona brai ba wang su mayam ma chaw mo thokle aduga ozai kita ni lak chinu ozai karamai na ubi hai ba wafam si NEET ki wahau de ga hawra ga question paper leak oi de ga hawra ga mayam ma koi gi activist sing yaw na naha sing na youth sing student sing na hauna ba leitan thokla ga sigum ba ahoba mass koi gi protest hai tare changsilak pa si gi pot si board ka hodraba opposition gi political gi parties mayam jina punjil lakanda masi se mayam de naha sing gi hoina uhalakanda yam tina politicize to ba manung da political am oi ba dugumba kanom khadi changsilapa step am khangni kai gidamakta parliament thugaina bi damakta haibasi yam strong emphasis pi hai tare oza kamain thabining masi gi wafam ji yam politics ki khut am chawna yaw ba du gi potum thami NEET ki wafam ji te khoi gi khulai wi de season ra kan da khoi gi nakan da thambei gi mong da uri hai tare kamain thabining uza ahan mukta da nodi chundo yen biri ba manipur ja khudum kai kono usari wana sigi penalist engine biri ba ozani kel secretary general MPCC amadi koi tamuk KHAIDEM mani di hosu biri bichin so la kai kono usari
ꯆꯨꯝꯂ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯍꯤꯔꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯍꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯩꯅꯗꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯔꯤꯗꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯤꯠ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯤ ꯅꯤꯠꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩ ꯁꯨꯝ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯈꯔ ꯍꯪꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩ ꯑꯩꯅꯀꯣ ꯅꯤꯠꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯅ ꯎꯔꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯤꯠꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯧꯊꯨꯅꯕ ꯃꯥꯟꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯏꯔꯥꯡ ꯁꯥꯒꯠꯅꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃ ꯁꯤꯟꯕꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛꯁꯦ ꯅꯤꯠꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯍꯪꯅꯤꯡꯕ ꯈꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯅꯤꯀꯦꯟꯅꯕꯨꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯅꯤꯀꯦꯟ ꯍꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯣꯟꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯦꯝꯊꯈꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯅꯤꯀꯦꯟꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯅꯠꯆꯗꯦꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯗꯤ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯃꯗꯤ BJP ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯋꯥꯏ ꯑꯈꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯉꯥꯡꯅꯕꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯑꯃ ꯉꯥꯡꯅꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯩ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯈꯪꯖꯍꯧꯅꯤꯗꯅꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯕ ꯈꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯥꯛꯑꯝꯃꯦ ꯂꯥꯎꯁꯤꯜꯂꯝꯃꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯎꯁꯤꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯣꯛꯄꯗꯨꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯖꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯍꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯩ ꯁꯥꯎꯕꯤꯅꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯖꯩꯁꯦ ꯈꯔ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯈꯔ ꯈꯨꯠ ꯊꯤꯟꯅꯕ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯅ ꯅꯤꯠ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯟꯁ ꯑꯦꯟ ꯕ꯭ꯂꯨ ꯃꯨꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯆꯍꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯅ ꯃꯈꯣꯡ ꯁꯣꯝꯃꯒ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯋꯥꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯛꯄ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯃꯈꯛ ꯃꯤꯒꯤ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯑꯃꯈꯛ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯁꯤꯗ ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯂꯧꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯂꯧꯕ ꯉꯝꯖꯗꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅ ꯉꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯉꯝꯖꯕ ꯂꯩꯖꯕ ꯀꯣ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯖꯕ ꯆꯝꯐꯨꯠꯇ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯄꯤꯖꯔꯒ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯁꯦꯝꯗꯅ ꯁꯣꯛꯗꯅ ꯑꯗꯩ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯇꯝꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯋꯥꯠꯑꯦꯚꯔ ꯁꯦ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯇꯩ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯤꯔꯝꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯥꯏꯐꯀꯤ ꯀꯣ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯝꯖꯔꯤꯕ ꯃꯍꯩꯗꯨꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛꯀꯤ ꯅꯥꯏꯅ ꯃꯥꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯐꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯑꯃ ꯂꯦꯞꯆꯕ ꯉꯝꯖꯕ ꯄꯣꯠꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯇꯨꯅꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯇꯨꯗ ꯑꯗꯨꯛ ꯆꯥꯎꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯀꯣ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯨꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯑꯃꯗ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯅꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯦꯄꯔ ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯦꯒ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯦ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝ ꯉꯛꯄ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯤꯗꯕꯨꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯛꯀꯦꯀꯣ ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯄꯟꯖꯈꯤꯔꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯇꯩ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯄꯤꯕꯗꯨꯗꯩꯗ ꯃꯁꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯀꯥꯡꯕꯨꯒꯤ BJP ꯄꯥꯔꯇꯤꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕꯁꯤꯗꯦꯀꯣ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯜꯂ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯤꯗꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯜꯂꯕꯗ ꯆꯃꯣ ꯁꯔꯠ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯠ ꯀꯧꯕ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯙꯔꯃꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟꯁꯤ ꯐꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯣꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣ ꯁꯦ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯁꯨ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯆꯠꯂꯒ ꯌꯥꯎꯕ ꯉꯝꯖꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯉꯁꯤ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯈꯨꯊꯥꯡꯒꯤ ꯂꯧꯖꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯦ ꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯃꯥ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯎꯔꯛꯄ ꯅꯠꯇꯕ ꯂꯥꯎꯔꯤꯁꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯇꯥꯕꯤꯔꯀꯥꯟꯗꯀꯣ ꯃꯁꯥꯅ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯃꯥꯅ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯦ ꯃꯥ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯂꯦꯝꯅ ꯀꯣ ꯐꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯅꯤꯡꯕ ꯄꯥꯝꯕ ꯂꯩꯖꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯐꯝ ꯂꯦꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯗꯣ ꯑꯦज ꯑꯦ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯒꯨꯟ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯊꯃꯣꯏ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯀꯣ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛꯇꯦꯁꯟ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯣꯠꯅꯖꯕꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯥꯖꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯃꯥ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯗꯨ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯩ ꯐꯦꯁ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯝꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯥꯖꯗꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤꯒꯤ ꯍꯣꯞ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯁꯤꯃꯁꯨ ꯃꯥ ꯈꯪꯐꯝ ꯆꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯁꯤ ꯈꯪꯕꯤꯕ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯎꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯐꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯁꯤꯃꯗꯤ ꯆꯨꯝꯃꯦꯅ ꯑꯩ ꯂꯧꯖꯒꯦꯕ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗꯨꯁꯨ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯃꯥ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯃꯥ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯆꯪꯉꯦ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯀꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯇꯣꯞ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯙꯔꯃꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟꯅ ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯗꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕ ꯁ꯭ꯄꯤꯆ ꯑꯃꯀꯣ ꯌꯥꯎꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨꯀꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯗꯣ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯍꯪꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯩꯅꯀꯣ ꯍꯪꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯗꯤ ꯙꯔꯃꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟꯗꯨ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯗꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯃꯥꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯣꯅꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯅꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤꯁꯤꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯍꯥꯠꯄꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯗꯅ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯥꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯄꯤ ꯃꯄꯥ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯂꯥꯎꯔꯤꯕ ꯃꯄꯤ ꯃꯄꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗ ꯂꯥꯎꯔꯤꯁꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯟ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯎꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯆꯧ ꯑꯁꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯠꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯗꯨꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯆꯠꯇꯣꯔꯦꯕ ꯁꯨꯔꯕꯂꯥ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯗꯦꯗ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯩꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯅꯅꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯩ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯐ꯭ꯔꯤꯂꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯃ ꯄꯥꯎꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯧ ꯑꯗꯥ ꯇꯧ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯋꯦꯅꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯌꯦꯡ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯆꯦ ꯏꯟ ꯔꯤꯇꯟ ꯏꯔꯛꯄ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯗꯇꯥ ꯑꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯇꯧꯒꯅꯨ ꯇꯧꯗꯅ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯨꯒ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯔꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯗꯦꯗꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯤ ꯁꯣꯏ ꯇꯧꯗꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯂꯤꯊꯣꯛꯈꯤꯅꯤ ꯆꯍꯤ 5 ꯃꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯒꯣꯟ
अदो हयें तोगान बदु कंप्लेन इंक्वायरी कोर्ट केस मथम मथम लागना कान दि लेहोइबो ऑफिसर मथम मथम ऑफिसर सिंदु दि लाइबिलिटी फिक्स तौदुने मोइदत्रा अदो दि खितांसु मिगी तौहम तुपा ऑफिसर को तौबा याबा मागी एरिया खरसु फ्रेंड थाबिम चंगेबको अदो इन लाचनी पॉइंट दि हजि लेबे इश्यूज है याम कोइना येंबो यारिसि पॉइंट खदो कोइना येंबो यारिसि हजि दिल्ली दा चंगलिबा कॉकरोच जनता पार्टी की लेबिदी बदुगुंबा सही लीडर सिंजिना यूथ्स मैम चंगले खोंथांग जे सी मैं पॉलिटिकली मनुंग दम मसेन की राजनीति की यमगी हाइना खोना पार्ट अमनी को पार्ट अमनी हजे मणिपुर की लेबिदी बदुगुंबा कोई पॉलिटिकल लीडर सिंह मरुना रूलिंग पार्टी की लेबिदी लीडर सिंह कोन हंगरिंग क्वेश्चन जे को मणिपुर की लेबिदी बदुगुंबा टॉप लीडर सिंह जिना गरांग हादे हाइरे इबो मैम जी मणिपुर सी इरांग लाइते नत्रा मणिपुर सी इरांग लाइते हेबनी थोइबे इशू सी को मैं गवर्नमेंट थुआइना फोनबगी अदुगुंबा पार्ट अमनी हाइनरी प्रमाणी को अदु एरगदी कोन अदु एरगदी होजिक दिल्ली दा यूनियन मिनिस्टर जेपी नंदा गा जितेंद्र सिंह गा जॉइंट मीटिंग विद कॉकरोच जनता पार्टी की लेरिबा स्पोक्सपर्सन दगी सौरभ दास ने अचुतोष रकमागा मैं फमी दा मीटिंग फम रे बजिको फमी लबिरो लुदना मगी मिनिस्टर हाइबिरो यूनियन मिनिस्टर जेपी नंदा हाइबिरो अदुगो जितेंद्र हाइबिरो कदम फमी नरिनो मुगा हाइरो हाइ तारगे बियंगे आइ हाइजनिंग मो पॉइंट मतंग निकना तारगदी दिल्ली की लेबिरी बदुगुंबा यूनियन होम मिनिस्टर दगी लेबने होरगा अतो मिनिस्टर मैम जिना गान हादे मीटिंग फम मैम तो बड़ी नमे प्रमाणी मैम इरांग जी लाक्शन नबा फमिन नरे कंप्रोमाइज तो बया लंबी मुथिनरी बको अ सिदना कई दरगे बो गोई गवर्नमेंट थ्राइना होना बदुगुंबा मसागी याम साथी पोट मन हाय अदुगी पोतो हाय तारगदी कंप्रोमाइज तो नबगी ओइ छाला मथो कई तारगे रूलिंग पार्टी तो सुन गमगना मोई थुआइना सिलपन हायगना तौना काप हाकेरा खोकेरा फागेरा पुनगेरा तौना ओजरे के प्रमाणी को तौना नो कसु काइदे हाइदी दिल्ली दा सतरी बनि तिनि हवान ऑफिस अमा साइड होनरी बे हवान ऑफिस अमा आइदे आगे मिनिस्टर में आमा चलीबा तो होनरी सोडु फुनरी तौनरी पुलिस ने लाठीचार्ज तौरीबा पेन सात्र में तौरीबा नीति नियम में आमजिगे पोता कंप्रोमाइज लांगनाबा देन हजिक कोई करीबा वांगसु करीबा कोई सोनो अदु हजिक मा चला है मतोखरे नत्रा कोई जेपी नंदा मसामक चलकांदा एसुएस पी थाबे पिखरे नत्रा सा इन बिखरे अदु मोई पार्टी थुआइना बने हाइ तारे आइना हाइजनि सिदे पॉलिटिकल पार्टी मगे मगे वानसु देखो आइ गाननि बे पोजिशन यंग नि प्रमाणी को गाने पोजिशन यंग नि मणिपुर की लेबिरी बदुगुंबा लीडर्स जिना समटाइम मणिपुर की हौरी यूथ्स मैम मणिपुर की नहा मैम तुंगी फ्यूचर नि हाइना लेरि बदुगुंबा नहा मैम जिगी आशा को तुंगी योइबो गायदारे खोगी थाजबा मसे खोगी लेगा की लीडर खोगी लेबल लीडर्स जिना करी हाइना पिबि दुरी गेम होय चिंग दबुदि नुसिबे याम हाइना रेको खोगी मणिपुर की यूथ्स की दमता मणिपुर की अदुगी दमता याम हाइना रिको अदु मणिपुर की हौरी यूथ्स मैम जिगी दमता गासी लेबिरी बदुगुंबा रूलिंग पार्टी सु मंगाय देन एनी लेबिरी बदुगुंबा सागी लेबिरी मैम जिना गासी करी हाइना थाजो पिबि दुरी को सोफिया जि हंगला लाए गामे वासनि को खाइजे प्रमाणी को अदुना यूथ मणिपुर की यूथ सिंग दमता खोई एम लोजी बंदी सी थमाज लवनी सी तको ने हेबजे ओजानि केसु यावबिरी कांग्रेस की तसे मतिंग थो पोरम दिखोय हाइनि मिलाय बखोय नको मतिंग थो पोरम हाइनि मिलाय मतिंग थो थो तो मिलाय बखोय नको कांग्रेस की प्रमाणी को हाइ तसेना यूथ्स की दम सिंग नोता हाइदार प्रमाणी को अदुदि दा सागी लावनेरो सिंग बरतो हाइदार प्रमाणी रूलिंग पार्टी सु तगाय फदना हौरैबा मणिपुर की लेबि इरांग सिंग मतंगदा थेंगरैबा नहा मया छात्र मया भी तुंगी ओब कैरियर जे हजि मणिपुर की लोरे केनो सही ngasi सही तरे निपा मांग लोगिबा इंटरव्यू तोगिबा को हाइदोक्तना लेबा डिपार्टमेंट मैम आसे मांग द खबर दा हाइदोक लाव मैम को उरमनी होस को उबिरमनी अंगांग नि कैरियर जो छले को अदि थबक कौदो सांग हौजिक लेक मैम तमजलुरगा थबक लाखिनी गायबा एकेडमी बार ओय लोक मैम यावरे हजि को मही बसिन तमी को मुझ ने जे नजि लेबा मणिपुर की इरांग तम मोरकांदा गुसु साइका नहा मैम दि के दौरे मसागी इमुंग मनुंग कंजन्नबा लेबा कंजन्नबा मचे मचन कंजन्नबा को मई मई थादना होना मतमदा मसागी लेना सितम बदि लायदना मदु कन्न होना बद सही अहम मखाई मरी वसी सही मही सिंगल इजा सी लाइक केरियस मुरख बस लाइने बको सुगो मयाम येंगा सिगी लेबिदि बदुगुंबा लेगा की लीडर्स नि मदु उसुंबिबो ngam ras ku hangni क्वेश्चन सिको अदुगी महुता ओन तैनो बांगा मचे नोइते अदु मसागी तगाय फदना मसागी मसागी मोरल रिस्पांसिबिलिटी खंगना थोक तो हनुमि पाम दुखे तमदरि जिको अंगा ku मतम मसागी एजुकेशन मिनिस्टर दुना क्वेश्चन लिक होय मतलब पेपर लिक होय मतलब नते गायना हाय मिसिंग जे मोगी वखलोन जिने कोनी यंगनि खंगनि जिको मोगी वखलोन जि ममा ने बाबु सिबो लेब्रा नते मसा मसुसिंग ने सि तमरे त्रेब्रा चीफ मिनिस्टर ने मिनि हालोइदना
ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯗ ꯁꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯠꯂꯤꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯇꯥꯍꯜꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯁꯣꯏꯕꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯀꯜꯂꯣꯗꯅ ꯑꯗꯨ ꯀꯜꯂꯒꯗꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯗꯣ ꯐꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯝ ꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯠꯂꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯁꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯁꯣꯏꯔꯤꯕꯗꯨ ꯆꯨꯝꯊꯣꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗꯨꯅ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯅꯠꯇꯦꯗꯅ ꯍꯥꯏꯒꯠꯂꯛꯑꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯨꯝꯗꯣꯏ ꯋꯥꯁꯤꯕꯨ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯂꯥꯁꯇ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯁꯃꯨꯡ ꯃꯅꯤꯡꯗ ꯄꯦꯅꯥ ꯈꯣꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯣꯏ ꯂꯥꯎꯅꯤꯡꯕ ꯂꯥꯎꯔꯣ ꯉꯥꯡꯅꯤꯡꯕ ꯉꯥꯡꯉꯣ ꯁꯛꯅꯤꯡꯕ ꯁꯛꯑꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯣꯡꯗꯣꯛ ꯈꯣꯡꯉ ꯂꯩꯔꯕ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯩꯅꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯂꯩꯗꯣꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤ ꯍꯣꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯕ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯗꯦꯟ ꯑꯃꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯦꯜꯂꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯂꯥꯛ ꯀꯌꯥꯅ ꯉꯁꯤ ꯖꯟꯇꯔ ꯃꯟꯇꯔꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯇꯤꯌꯔ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯀꯥꯞꯅꯔꯤꯕ ꯂꯥꯊꯤ ꯆꯥꯔꯖ ꯇꯧꯅꯔꯤꯕ ꯑꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯀꯦꯅꯦꯜ ꯀꯥꯞꯄꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯎꯕꯤꯔꯝꯃꯅꯤꯀꯣ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯕꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯗꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯃꯁꯤꯡ ꯊꯤꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯗꯣꯝ ꯇꯨ ꯁꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯅꯦꯕ ꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯍꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯀꯜꯂꯨꯅ ILP ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯖꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ILPꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯅꯠꯇꯦꯕꯀꯣ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯅꯕ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯠ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯐꯅꯅꯕ ꯈꯨꯟꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃꯒꯤꯗꯃꯛ ꯐꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ILP ꯐꯪꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯐꯤ ꯄꯥꯏꯔ ꯆꯤꯡꯈꯤꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯤ ꯃꯁꯝ ꯐꯣꯏꯔ ꯆꯤꯡꯈꯤꯕ ꯕꯨꯠꯅ ꯅꯦꯠꯈꯤꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯔꯣꯕꯤꯟꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯄ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕ ꯎꯕꯤꯔꯝꯃꯅꯤꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯃꯉꯥꯏ ꯏꯔꯥꯡ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯇꯧꯁꯦꯕꯀꯣ ꯍꯦꯛꯇ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯃꯈꯣꯟꯁꯤꯅ ꯑꯍꯤꯡ ꯊꯣꯡ ꯈꯪꯉꯣꯏ ꯒ꯭ꯌꯥꯁꯅꯀꯣ ꯗꯣꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜꯗꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯗꯥꯏꯅꯦ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯌꯥꯎꯕ ꯐꯪꯁꯟ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯑꯃ ꯁꯪꯒꯥꯕ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯦꯛ ꯄꯥꯏꯔ ꯂꯥꯎꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅ ꯂꯥꯎꯕ ꯇꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯁ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯣꯟꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯈꯣꯟ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯃꯈꯣꯟ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯂꯩ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯤ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯃꯈꯣꯟ ꯈꯔ ꯇꯥꯔ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯌꯦꯛ ꯄꯥꯏꯔ ꯂꯥꯎꯕ ꯇꯥꯕꯤꯔꯝꯃꯅꯤꯗꯅ ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯤꯡꯉꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯅ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯅꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯟꯊꯍꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯀꯣ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯆꯥꯎꯔꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯀꯤ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯃꯗ ꯍꯟꯖꯟꯅ ꯄꯦꯄꯔ ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯋꯥꯏ ꯊꯥꯍꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯍꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗꯨꯅ ꯃꯥꯅ ꯄꯦꯄꯔ ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯅꯠꯇꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯀꯅꯥ ꯑꯣꯏꯗꯣꯔꯤꯒꯦꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯂꯥꯛꯇꯣꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯄꯤꯌꯣꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯦꯗ 4 ꯒ꯭ꯔꯦꯗ 2ꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯄꯪꯇꯧꯅ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯄꯪꯂꯤꯛꯇ ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯁꯦ ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯄꯨꯗꯤ ꯋꯥꯟꯁ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯄꯦꯄꯔ ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯆꯍꯤ 5 ꯆꯍꯤ 10 ꯖꯦꯜ ꯊꯝꯃꯅꯤ ꯀꯟꯐꯥꯔꯝꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯁꯣꯔꯁꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯁꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯣꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯥ ꯐꯥꯏꯟ ꯊꯤꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯃꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯎꯕꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯉꯥꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯤꯗ ꯉꯥꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯐꯀꯣꯔꯁ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯄꯦꯄꯔ ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯏꯍꯟꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯠꯅꯅꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯀꯥꯏ ꯍꯥꯏꯑꯣ ꯄꯦꯟꯒꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯁꯤꯡꯅꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯦꯄꯔ ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕꯗꯨ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗꯨꯅ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯥꯏꯅ ꯀꯣ ꯇꯥꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯌꯣꯟ ꯑꯣꯟꯅꯕ ꯇꯩꯌꯣꯟ ꯑꯣꯟꯅꯕ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯍꯣꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯁꯨꯔꯕꯂꯥ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯐꯖꯅ ꯌꯥꯠꯄꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯍꯪꯕ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯝꯖꯟꯖꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯆꯠꯂꯒ ꯌꯥꯎꯕ ꯉꯝꯖꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯃꯒꯤ ꯗꯣꯔꯥꯗꯣꯔꯤ ꯊꯤꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯁꯨ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯤꯒ꯭ꯂꯤꯖꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯆꯥꯎꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯔꯥꯏꯕꯛ ꯂꯩꯒꯗꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯆꯥꯎꯔꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯀꯣ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯑꯃꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯄꯦꯄꯔ ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯒꯥꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗꯨꯅ ꯗꯥꯏꯇ ꯂꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯁꯥꯃꯛꯁꯦ ꯃꯣꯔꯦꯜ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯃꯁꯥꯅ ꯈꯪꯅ ꯏꯟ ꯗ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯍꯧꯔꯤꯕ ꯅꯍꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯨꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯈꯟꯕꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ 시가 하여간 더이 타그라고 뭐 사트라 군기 못하게 더이 타그라고 하던 면도 아두이 컨비라간다네 마사는 읽는 모양으로 막 혼나도 충분해요. 다도 그 호라이 탐적에 머니푸기 리더싱이나 왕ami 못합니다. 가장 뜬요 타라가 컨비요 power fiber leader of 이제 not only for 마 그러니 at the lifelong in 되고 end of life 만 라이프에 두고 뭐 사고 나가 power fiber 그 되고 양 리미티드 네더라 up and down이 hay magi power 를 거 미국도네 power 를 거 만 낭속해 보면 안 돼.
अदुगी इन रिटर्न हलको मतमदा मियामना फनंगाना रोयबको अदुना वासम दिसिलोबि मतमदा थमोय चुमना मरित चुमना थमोय सेंगना मणिपुर मई चाई मणिपुर इरांग लेरी अदुगा देन मणिपुर द तमिबन नहा छात्र मयाम नहा मयाम जे सिगी कैरियर से पैसा पाइबा नुवाय फबा मचा मसुबो मगी मचा मसुना पर्सेंटेज खरतनी को लाइरब नोमई थबक सु चाबा दु मगी मचा मसुना ने 90% ने ओके अदु अवादु खंबिर कांदा ओखन मुन खंथबि बा साइना ओखन ओके ओजा थैंक यू सो मच ओजा थंबिखरे ओजा ना सुजी याम फजना हुजिकसे अखोगी थोइबा इरान थेदा अखोगी लमदम सिगी चीफ मिनिस्टर मे बी चीफ मिनिस्टर अदुगा होम मिनिस्टर इरान असिगी थोप इशू से का मयाम सैदा पिरक पाखोगी स्टेटमेंट हाइ तारे थबक स्टेटमेंट मैम से लेबा की थोइबा इशू से कंसिस्टेंसी में लेतबगे अमा सुंग नत्रगा अखोगी कैम थोइबा इशू से कैम डीप ओइना अदु कैम हंजन नुंगपान फाउंगा अखोई खलगा गांगथोरकप्रा अदु कैम मिन तौगुनो हाइबसी अयाम मतम दे स्टेटमेंट पिरक मतम दा अखोई क्वेश्चनेबल अदुम ओइ हाइतारे मांग मांग चीफ मिनिस्टर पी स्टेटमेंट मैम अमसु लेत्रे लेख्रे प्रजा सिंह से नि कंफ्यूजिंग स्टेट अम दा अखोई अदमाइन ट्रैप तौरगा थंबे पोट अमखक लेबा अदुगा लाइन पिथोरक खंथदना पिथोरक स्टेटमेंट ओइ तारग थोइबा इशू से कैम मनुंग फुटना मनुंग हंजन नैनरिबगे हाइबगी पोसिमा अचोबो वहंगम खक लाइन मरमदि सॉल्यूशन पुरकना दमत प्रॉब्लम सिदा सॉल्व तौना बे अखोई होनागदौरिबा पोसिटी मकोइना ओइबनिदना अदुगा ngasagi masina so ahan banate akoina system si semdoro haibani akoigi education union education minister akoin huji design to hoise NTA na lobo exam da this is not the first time mamang da akoigi kanogi akoigi mayamam laikre nit ki su laire aduga नेट के दुगे दागी मा चौ चौ एग्जाम एम तौ मतम दा कोई लीक ओइ पेपर क्वेश्चन लीक ओइ मैम स्कैम मैम से मैम लई हाइ तारे सि मथन सुना ते दुना सिस्टम दुदि खरगा सेमदोरा काना साथ सिंग पुंची कनसी हाबगी पोतु लाए अदुना एपॉलिटिकल ओइ बा दुगुंबा खोंजंग यांग लैरे दुगा मनुंग दा कोई पॉलिटिकल ओइ बा पॉलिटिसाइज तो बगी वाफम अदुंग पोतुना तोंगाना लैब लैतब दु वाफम तोंगान थमग्रा कांदा सिगी नीट की ओना चंगसि लैब पोट सिदै सिदा मयाम पुनमकी अखोगी साथ सिंग की फ्यूचर सिंग फ्यूचर कनबगी तौखम थोकपा अदुगुंबा तंगाई फदबा हाइ तारे अदुम खक्ते दमक ओइरिबने अदुबु सि पुरा कंट्राडिक्शन ओइबा पोट अम खक्ता जस्टिफाई तौनबा एक्यूज तौबा हाइ तारे अखोगी होम मिनिस्टर गो फम द मैम थमैसी पॉलिटिसाइज तौबनी मागी मरुमदा पॉलिटिकल का पोट का हौदबा पोजिशन लीडर मयाम अम ओपोजिशन की पार्टीज मयाम अम लैदि मोन इंस्टिगेट तौबने वफम सिने अदै ओजा निकेन लाक्सनि फिओजा सि वफम सिबसु पल्ले हाइ तारे सिम तंगाई कोट तौजिगे हुजिक्सी हौरिबा इहौसी मपालोमगी लेबाक सिंदगी फंडिंग तौर इ हेबा वफमसु थमे अदु मसि मयेक सेंगसु खंगेबा वफमसु थमे अदुना अदु तारगदि अखोई मणिपुर की इरांग सिदा अदुम जियोपॉलिटिक्स की वफम लै अदुगा अखोई डीप स्टेट की वफम सु मैम अदुम पन्ने रे कम्प्लेक्सिटीज ऑफ दी ngasai इशूज हैपनिंग इन मणिपुर सिगी मतंग मैम पल्ले अदुना सिगी मतंग सोमदगी मीटिंग जगा येंकी तारगदि अमु अखोई इहौसी याम फजा यामना अखोई याम कम्प्लेक्स वेना मु येंग पया बे पोट अमख अखोई कनो खक मीटिंग हम खसु होम मिनिस्टर की स्टेटमेंट सिदा हाइ तारे अन सिगी पोसे तसेंगना नरेंद्र मोदी ने पाइखलेबा खोंगथांग इंडिया से चखना फोंगदोरे बाय 2047 सिदा थमे मीटिंग मयाम से थुगाइना होना बादु मयाम अम लैदि मखोइ सिंकिना फंडिंग तौरगा फंडिंग तौरका तंखिलकपसिदा ओपोजिशन की पार्टीज मयाम जी यौसिले हाइरा कांदा मसी होनारकपनी अदुगा कनाना फंडिंग तौरकनो हाबुसे खंगना बहौरेबा वफम से मयाम पल्ले हाइ तारे स्वाइ सिदा का दिदि ओजा कयाम लुमना लौबा या सिजु दम पंगाई हाइबनी ना लौबा या दुबा कमाइन थमिनी नीट की लुग्रबा नीट की एग्जाम दा हजन हजन क्वेश्चन लीक ओरकादा अदुगी अगेंस्ट द छात्र सिंगना यूथ सिंगना थोलैबा पोतुबु फॉरेन फंडिंग तौरगा दु मूवमेंट दु सागलकद्रने सिबु ताबा याबु वा ओइगद्राबा अदा आइना नै निंदे हाइ जति अदुगिनेबा कदाइ दम होबम यावरिबा एनी हाउ बीजेपी गवर्नमेंट ना नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट तौबा खुदिमकता मसिगी अगेंस्ट द ngang खुदिमकसे मदु फॉरेन फंडिंग तौरगा मपानगी तौरगा पॉलिटिकलाइज तौरगा हाइबो वासे लैंग्वेज से मोइना इशू डायग्नोस तौदबगी देबसे मानी इंडिया दा लेरिबा इशू से छात्र की यूथ सिंग हुजिंग लेरिबा इशू से फुल्ली खंगदबगी स्टेटमेंट एमल द पीरी तो हुजिंग ममांग दु हाइबिग्रेबो को बीजेपी की सेक्रेटरी अमना ngarang nahan 2 days back the pigiba statement द हाइरे तना मोरल रिस्पांसिबिलिटी हाइबसगी मीनिंग से मोइ खंगद तोइनेबा ट्रेन में एक्सीडेंट और कांदा रेलवे मिनिस्टर दुना ट्रेन थौबरो मा रिजाइन तौरी दुदी ट्रेन एक्सीडेंट और मी म्याम से कांदा मा मोरल रिस्पांसिबिलिटी म मथौ ताय बा डेमोक्रेसी चट प लेबाक तदी अखोइ जे लीडर निको आइगी प्रजा द सोइ से आइगी दायित्व नि आइना कनगदबनि हाइबदो अदु ने बा मोरल रिस्पांसिबिलिटी नत्रगा मोरल ग्राउंड ने हाइनरी से अदुगी मीनिंग दु खंग दतोइ ने बा अदुदी क्वेश्चन लिंक ओइबदुदी मंत्री कमाय यावदोइनो मिनिस्टर न दी कराइ दे ओइदोइनो माना मदुगी होल
department natraga madugi whole system to the mani jengsan gadabni mana soibedagi tawra ini habese adu ki damakta magonda responsibility sinai natro madugi thabak du tawnanabagi head to responsibility do ngasai education minister du sinari neba mana pai neba du portfolio do adu da soirak tagadi my moral responsibility do magonda lei habani da adu ga same thing adu di Billy Joshi kind of replace to jidi gai bureaucrat ama replace to jidi asoibedi lei re habana tro adu ga mana politically tawragadi minister duna resign tawragadi moi image soni party ki haibe ki damakta hujiki bureaucrat to tainaraga bureaucrat to replace to ineba kitang themba yagadra haibe pone adudi sidi amna arrival logic ta ko aina nga sahaji duni issue diagnose tawdabani foreign funding ki wa ama ki wa sida kaim ta relate tawde ai India Manipur ki mapan ki leadership ne su kay hairam do mante koi Manipur piri statement sidi totally akhoi ignorant oiba aduga pangai da hajelaga yaba miyam ni gaina khanba ko adumai toba mali ado point da aina hujiki moigi statement se siga mari leina na Manipur gi youth sing da kari leirige se ai mate amtang sumpan ge ko huji youth sing je pura frustrated huji Manipur da kari gi noida corruption gi level aduga mate wange huji recruitment to matam da akhoi gi staff selection commission hagadra state gi leirabani adagi UPSC MPCC leiribani leina departmental low se departmental recruitment se still adum sathari ba departmental recruitment to bosi kamai to ge mai magi concern minister amadi magi ruling party gi MLA mayam gi paisa saba yana bagi room piri ne ba se aduga most importantly ke doge the election maya da sigi election mamangda departmental kano si tawrga thado okada mayam se pesa khung to ne post abagi lakh tara lakh kun lakh kunthra lakh yankhai lakh umfu loi lo nei sidi adu mayam do loksal lura kanda ngasai gi election mode mi du phazal laga thamaga deposit voter deposit worker o helakanda mayam de pesa khung laga namdana akoi gi karai tare vote to mona phangna mi hona ba strategy mi yauri ba aduna departmental inquiry departmental recruitment se huju sodum chathai sum ngangani sum tawgani ko adu masida achauba corruption gi achauba scam lei ha se aduna si akoi gi the staff selection commission likat karabani moi da loin pisala kada ni om chumna post ma'am recruitment to boyai post achauba singi MPSC da to boyai agriculture officer adagi assistant agriculture officer horticulture officer gazetted post ma'am je contractor department local ini gai si kai no base youth sing jina lupa lakh kun kontra ni phu yang kai pi bangam da khoi youth sing do lai su phanam hai ru su moi da skill lai ra su kai kanari ga aduna si gum bagi frustration je akhoi da hujik yam chaung na lai ri bani youth ki frustration ne all india gi national level la tawri ba frustration do adu sida Manipur lai ri bani ko adagi amana akhoi gi hujik come to the village volunteers ki la se mayam na su mamang da mayam mamang na gre ko village volunteer re amuk samu onjal laga state na mu phari ne government kari do ko ki thol kibano kamaina moi la kibano moi ji mathak gi tarak badi na te dana ma thawai ning ning launge ai gi village ai gi yum ai gi khun ai gi ima ipa ichil na mayam se state police na dagi central security force na ngakpi se bi de dana nakan tongjan dana powerless state police oi gi dana lei bidagi sidi akoi thok tadi aroi na thoga aduda khun ngakri ne ba aduna to maram oidana ne ngasi akoina sidai da pham wanga ngami ji sigi pot sigi leiram dra koi ji pham gi dra habani da adu sigum ba mayam sigi su mamang da akoi gi ai congress party gi state assembly da honorable MLA Kiran ji na propose to kana mase kari gumba rehabilitation am to kana akoi gi village volunteers jing je absorb to ba ba bilam puthoga moi ji state force da laibani khangde natraga state ki kariguma likhat si na propose to grabne private member kanam tabi gi deba matam da adu sumain to dana akhoi gi youth sing gi frustration gi level se adu ke mate wam level ne sidai sidai political party oigera CSO oigera individual oigera kana na thawa yaw dana tubina phamle ya gadra ba ai political party ni thole be issue ji politics sanghaning de na ai tubina phamle ragadi issue du success oigadra ba aduna politicalize to ba natraga politicize to ba hai ba word se ai di masi tangai phada bane khale ba issue khudi makta ai gi moni ko se ai personal obi ai issue ma thoka da mado politicalize to godam ni politicize to godam ne ba se bet sense na ta ba
अत्र पॉलिटिक्स ना लोइना ममै थंग सोल्यूशन पुरकने तौनरी म्याम से चुमिको अदुना अखोई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंग अदगी एनी लुक मैम सिना अखोई पॉलिटिक्स याउजरो अखोई इशू दी पॉलिटिक्स की मी लागदी मोइदी मताइद फमलु चंगलकनो इन सुम तौबदो अदुना ngasi अखोई मणिपुर की फिवम जे याम फतबे सिचुएशन द लाखिबने से आई पर्सनल ओपिनियन है अदुना अखोई खुदिमक पॉलिटिक्स याउसलकांदा अखोई पॉलिटिक्स यावाइदी फिरान पाइबा कांग्रेस याव अदगी अदु याव हाइबदु नतिको रैली चलो हाइब नतिको पॉलिटिक्स की value mo pusala kanda sidai punamak se last the solution je political solution the lak panina adu sang ha bani da adai da kainugi cockroach ki movement natraga satra mangi movement je congress sang ga politicize tawri hai mina haida bu yawi hujik bjp ki leader sing na ju khali wakhan do adu ne ba politicize tawri ma mang na ngang be response du politicize tawri na tra सिदी तौगदम ने पॉलिटिक्स ने थेंगनदरदि कमाय थेंगनानी एवरी इशू दा मूवमेंट मयाम सोरक दा स्ट्रीट तौरिजे लोसलकपा अल्टीमेटली पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म अमदि लोसंद्रा अदुना पॉलिटिक्स ने लोइनि यावसन मथौ ताय अदुगी रिस्पांसिबिलिटी दु लवर कांदा कांग्रेस पार्टी ने सिगी इशू जे दा इन्वॉल्व तौसलिनेबा यावसलिनेबा और मोइबु मिसगाइड तौगे लाना सिनगे खुलाई होई सिनगे पार्लियामेंट थुगाइरुगे हाबा नत्ते हाबा अदुगी मोटिव तु पुथुगा पब्लिक दा वांगांग तागदि मदु एज ए लीडर मदु यामना responsibility laitaba khangdabane na khoina lorkane habani da adai tawriba potu nani du so dum yang biyo ba iseng seng na haina ba bazaar manung da group am thoga rally chat pa ya gadra permission ma thok ta tro yes natra sidin protest bu highway da natra ga bazaar gi mafam da heta tawya bro adu government amana madu dc na natra ga no permit pi do natro akhoi heta heng singe ne ya gadra ba ai kangla mangda heng heta khoi mi kun guthra torga sidin protest to ga ya gadra ba permit lo hairo idra government na CM yauna to bum tam da sit-in protest du kana gi karam DC na permission bi ge ba adu ga rally ma bazar nu da gi lai du na karam ba permission da no ba traffic ki ke no mam thuai gi to adu khoi congress party hai de na ke du be hai du ba sat no mo ju kana ba issue du oi ga di hai na khal le ba ko adu ga la ga congress ba ban gi gate yo ga du da amu onjal la ga mo lauk sal la bu du da police lai ri ba mayam security force na mi am da phu di ni अदुदा मी खना सैना थो मगा मी नमना सिनर अमदि कमाय तौनी अदुना लॉ एंड ऑर्डर थुगाइरि बिरा लॉ एंड ऑर्डर ngakpiri बिरा हुजिक लैबा गवर्नमेंट से हाबसे सिजु अखोइना येंग म संगे हाबनि दा अखोइदि याम सुम हाइनर अदि सुम उसल आने हाबा कांग्रेस ने सुम तुमिन लैबा ने मसी की लेबा की इशू जिदा मानरु ब यादबा टाइमिंग ओइ हाबि दमंता मी ना हाइनर इदना फिरान कथना दना बिहार के तौत्रा याम तौद्रो अदुगी लेवल दा कोई कुमथरगा हुजिक लेबि इशू जिदा तौबा पामदबगी तौबे वानी अदुगा नियम दि याम लाले हेबा नुंगदांग अथेंग बदसु लागा इफिजी मै थाजलरी ने कांग्रेस ऑफिस मांगदा अदु कनोइना फोटो ओइना लोइ थोलाबने मीडिया दा अदु सिगुम पोता पेटी पॉलिटिक्स तौरकाना तौबा काना दे अदु शौबुदी अखोई ओपोजिशन ओगेरा रूलिंग ओगेरा एनी पॉलिटिकल पार्टी ओगेरा समझल लकांदा इशू जे कमाइना सोल्व तौसिगे मणिपुर की फोंग फोंग सारगा मांगदा इशू में अमा तारगा लेरी हेबा मी मैम अमा हुजिक मांगिबा हलक्तबा मैम दु कमाइन तौखरे अदगी हुजिक हुजिक लेरीबा चटप यात्रिसिना कमाइन तौबा अखोइना सिगुम बगासिदा खन्नरगा तौददना अस कांग्रेस पार्टी ना अदु तौरे कांग्रेस पार्टी दी बीजेपी ने मुथकदौ नतेबा बीजेपी जु कांग्रेस ने मुथकदौ नतेबा मियाम दुने यारक्तर काना मतो मुचगी गदबने हाबनिदा ओके जा ओके थंबिरे जाना हुजे अखोगी यूथ सिंग कनबा यूथ की फ्यूचर दा प्रायोरिटी पीबा अदुदना मसिंग पोसे अखोगी पॉलिटिक्स है पोसे में नाकन थमखरा कांदा अदुमाइना अखोगी मसि तौदबा यादे हाइना अखोगी ऑपोजिशन की साइड की सुदुंग याउसिन पोटनी है पोतुम लेरे अदुगा आई ओजा की तासे नम लाक्चने ओजा अखोगी होम मिनिस्टर की स्टेटमेंट सिदा अखोइना यामना पंगहाइदा हाइबो ओइरगसु हाइतारे लाइना दुम पंगहाइदा हाइबनिने लौबा यारोइदबा अदुम नैनिंगाइ ओइबा अमा खक्तंग आई पुथोकचरके सिदा ममांग थंबिकिबदो आई खक्तंग हाइलाइट तौजेकिबदो सेफ मणिपुर हाइबसी मणिपुर दा लैरिबा यूथ क्याबो मिस्टेट तौनबी खोंथांग अमनी ने हौजिक हौजिक जंतर मंतर दा चथरिबा इंडिया की कनोदा मणिपुर की यूथ मैम सु यावदना कार्ड प्ले कार्ड सेफ मणिपुर हाइबसे मैम थारा कांदा तौ पॉसिबल लैरि हाइतारे अदुगुम्बा इहौदुगी मरकुदा छात्र की पुंसी सु कनबा क्वेश्चन लीक ओइबेगी पोतु यानिंगदे हाबे कंडेमनेशन अमसु उत्पा लोइनना मदुदा अखोइगी मणिपुर की इशू सिजु पुखत हौबा अदुगा बॉयस अमखक मैम मरक्तुदा यावहोंगना बाय अखोइ सिगी मैम यावदना यूथ मैम नसिदा मणिपुर कनगदबनी हाबेगी प्ले कार्ड से पाइरा कांदा उलिबा पोतसी यूथ सिंगसे मिसलीड तौनबगनी हाय पोसे अदु ओइतारगदी मणिपुर से हुजिक हुजिक सेफ ओइरि हाइब्रा नत्रगा अखोइ मणिपुर से करमाइना मसी अखोइना मसी लौब याय पब्लिक ने हुजिक खलिबा पब्लिक की कंसर्न्स देदा
अखोई होम मिनिस्टर ने पिरे इबर रेस्पॉन्स यामना मसे अखोइना याम सेंसिबल ओइबा नत्रगा लेजिटिमेट ओइबा एक्सप्रेशन हेना लौबो याब्रा मणिपुर सिदैदा हुजि करी थोइ हेबसि मणिपुर दा लैरिबा अंगांग दगिन हौरका अहन फावबो लोइना मखंगा लैरिबा पोट ngakतनि दुना सिचुएशन से हुजि अखोइगी स्टेबल ओइना बैदमक्ता गवर्नमेंट थौदांग लौबियोना अचौबा अखोइगी डिमांड मैम तौरे दुगा हुजि करी फिबम दा लैनो हाइबसि वाहाइना हाइरगस लोइना खंगबन हाइतारे दुना मतंगसिदा मणिपुर कनबियु हाइना मणिपुर की तंगदु लेता पुरकनबा हानगी मणिपुर ओइनबा ओइद्रबदुनबु ओइननबैदमक्ता आदा तौबो पोतु अदु मिसलीड तौबन हाइरगदि मणिपुर से सेफ ओइदिब्रा मणिपुर से करमाइन लैरि कमाइन थंबिदिङो जा संसुब लाइ कोइ से इंगाव स्टेशन कोइ सुम लई खोजि को कोइना सुम यही तमजरक नत्रगना सांग्राव चाहिँ 30-40 इयर्स को सुम थेंजक एक्सपीरियंस की मनु जिदिदा तौइदबा ngangoidaba adagi uhoidaba uroidaba pot mya ma khoije manipur sum podok thokpoji iya ya na phim sum chat lai khoji ko haji ko haji ne na center gi jantar mantar da ta na center gi lai ba delhi gi capital mayuon sida save manipur haibasi kam kai ge hangi question da save manipur haibasi da hain english ne kai gi no sum question ni go ne risi ko asli chalaga imai ben mayam to satra mayam na ha mayam chalaga save manipur haire haji save manipur wa to khoba musugo Delhi ki haji issue ji matang da na tagana to pada khogi Punjab ki no farmers mayam jo se khogi farmer ki action irang to lakhri ko protest ko lakhri ba and mi ki di chokot na ba tagana kai development ma da magi dai state to gi na ta bi da center gi level da gi da ko kana piu adu to ko ni kai na mayam law khong to ba ai khogi na high strength da bra ai haji question ji ko manipur ji dai situation je haji khudam moina aina haijeningi di yam kopda sum yeng kan da sai oja khogi oja ne kedam de habi gre haji manipur lai bin ha khuding mak mi khuding mak se ko mi du kan bibang ba mi du ngak bibang ba political party on yaw daga di ai khoi se siro mi ta do dai phim da ne bi lakre khoi jiro sum yem bi ko icham jam innocent civilian amana wa ngang wo de hoi de do kanom to ne ko haji su department khare ko ko khare department khare da ne kayo posa man niyom chuma to posa ama MLA na phone to rame aduna phone to rame ko adu official sing du ki boy khang boy sai area sai da MLA na haira mi na sagi niyom chuma in da ko lo do in da ne ko adum ko si thang nan to koi kha ure ko sing ra ko adu si system ji ko do system ko ang black reba ana manipur ji si delhi gi mayo na sala kan da ai ko na ha ma am na set manipur na law bo se si oyo ko se haibu si lauri si kari ma haibu bo kai si lauri si naha sing de mislead to naha sing mislead to ni ko manipur kai lite manipur mang lite haibu ne that mislead ra ai ta ga di hayeng mak government order thupi o ba manipur se irang lite safe way ko aduna yam peaceful way se ramani ai ko se na khona ba yare free movement yare hori ba phana no mai ka fa lite terrorist lite cookie terrorist lite ching man je amna ko je amna wa haure khole da popi thadre khotre hori ba point khar bu thupi ga ne amna khangan bi yam da ko ya jai gen ko ya jai do ko ya jini di set manipur hai boys di yaw ri je set manipur kan bi hai ba di da loina sing re loina hom yare ko manipur si ngan han ngai ri ngarang na han ngai ri social welfare department gi lai ri ba director amana ko ma director mam du kari ba ngan han mam du ka ma hai bani koi kari khana ba Muslim ko gi medi bang kam dishna da man haibada man hoji haiba matam da manipur da hanaki lei ba magi data moi lokho matam da jun shubla moi hairi si ai koi 2 lakhs above ko 2 lakhs above moi hairi si ko man hairi si 2 lakhs above drug ko gi user hai tare ne ko manipur da social welfare ki department gi magi record ta lakh ani hena drug user lai re na ma report oi mana ko man bi report ni ko ko na haibada man people report ni dena mana mu kai daure mana people report tu mu kai daure kari mogi koi lainana jaga haida ne ko lainana jaga ko mogi rehab center 47 haru ka no sare na hai ko pikra manipur shuam pikra manipur si da rehab center ni futare hangal aba 47 numbers then out of 30 lakhs me ada ba population manu mi lakh ani hena do user khala ba ko si government people data ni ko ha ba sute ko data pini basi manung da government data da yaw da record ane ngine ba chujapur di doctor tamya me dai ne chong me de lepa ko phong no ngar thin ba ko doctor MBBS tamya le ba ne chujapur di
adagi mi gali dukan amang na phaini yungba adagi yungba to ko amai ne adu social welfare gi record yo no ma de du me am du ko adu me am thajal laga di la ani hele almost la ahum hele lo leiba population ni sang siga leiba population ni sang siga miwai la ahum gi maya da drug user lakta laga di isin shubla lakta laga di ko sai ko haje ningi si se adu manipur gi leiba yumthong khuding gi leiba yum jing ji da rehab center am hangu hin lakto re bojani ken ko chakop si yumthong khuding gi rehab center am hang biro hain lakto re blasa adu du hin lakta laga di khoje chakhat libra na ta kai ja halina ko chuma hang lakre aduna hajul ei film je set manipur hai bas di da drug ta gi kan biro kuki terrorist ni kan biro drug ta kan biro kuki terrorist kan biro illegal immigration kan biro everything kan biro hai bane si hai bas di da yaning di jo ko mane ba aduna ta padi adu yaning da raga di kai da adu yaning da ta raga di manipur da drug thabagi film leitre kuki terrorism ge report leitre whatever illegal immigration ge leitre loina phare ha don to jo hai ningi se adu di hai bi ro ko yeng jara ge ba su ko hai ro ko yeng ge do set manipur ji delhi me chala hai ba su ya da ba ko ye to lang ge male da to lang yam to ne pan ba mantri ma sa da si ge su ya da ba hing ge su ya da ba sarkar ji kai sarkar no na to film jo kap do ngang su ya da ba ngang su ya da ba ngang su ngang no hai ba da gi ngang dre hai ba film la ko si film di center gi lebi ba du gumba masa mau nan ba ing tapam sa khajaba ko gi tawge ngam ba leaders ni mamang da manipur kan biu haina slogan masa ma ngasi lauru bodo kada haini madu lan na miskai to buni hai film da lakta ga di phare miskai to lan na to buni hai badu hai bi recommend na phare ko ado achum bune kaman hai ga do noi do sumaina hai di chumi hai ga do poto adu tak bi o pra ko mi ang mapi pa ni da yam kan ma sai da ko argument to jero do leiba set manipur hai badu lana misguide to buni lana interpret to buni mi am lana una honna bani hai film hai ta buni na chumna sumaina hai bi yu sumaina hai di mi am ni gyan ta ni si yo di manipur ji gyan ta hai badu achum bu thopi yo moi sai area ji ko hai jeni di amagi doradari political party du wan le jide ko sai uzani ke hai jare congress ki wena su sai area ji da tumini si majfate ko sab sana hoi na hazum gi da mak hoi ba manipur gi da mak tungi manipur ma gi da mak hoi ba khunai gi da mak tawbige khalaga di tawbi ko ai posi ko ko di kadang tahun ni khalai ko me amna ka do na ha bu mani ko ado ko hai da mutte ko mo sai bi re mi am di sai to do ni bu poto hajik lai ba phongong chaba stage di da tungi miron gi asama udraba nahajeng gi asa udraba nahajeng gi kere kere hotraba nahajeng gi pusi kere hotraba film di da ke do ga poto ne aduna sum ngangi cm iri ngangi thari habiduna di yaro ba isu chula ko issue ma ro sida ga hajik to ni ko cross janata party na foreign funding ni haigera ko political party magi isige to insan mani haigera haining wa hayo shuga adu ni masen mangi wari ne ba ko kon thi thik chak thok ni adu madu phana haiga su naha me ang khumung du bading asi center gi lusing mu ta da bena ta re da tra mana khumung ye da jin tro ye re bani na moi adu gi assurance ni pi du ne ba hajik chara helamba respected member mu su hajik chara helang gidre thaja bakar pi gre adu ko cross janata party gi lai ba adu gumba top leaders ni jo jo moi thaja ba pi gre wai chanari hajik tra ado moina foreign funding ni na tragana inda thugai na hona bani ne adu du phana ga ni am je o ga na gon pharo chingna ga pharo hairo mi ya na bu tho ko o ram ni ha bi dia ro hawai ban ha me am ji de ha be kam keli haire mo phong na ko system ji collapse ho re education system sindok pu haire laure khong me am tawre satra me am ya pa ma education di phong ma thamena halik thami mon taliba demand ji first kari sonong wang chuk tu magi life tu kan na safe na ba ko ma me tale du ngakre yare then ani shubada education minister dahem kari ba damendra randu resign to honba aum shubada sigri ba mathamo shok tu na sigri ba satra jingi magi family da karor mon pi ba ado then mari shuba ama option re karam mari shuba hajik miyam khung chune satra miyam do madu pali fir ko di mo do handon ba ko case na palan da ba yaw re adu mo yam jindu tawro hai ba tawro dum haro ko shugai de tawno ko shugai de ko adu achieng ba chuma chama potu bodi miyam pa ma thamo di ko chho da do to ko ko jeni dina
लाना इंटरप्रेट तौर कान कोई मियाम जिंजे ngaho lo thogi to koi hona bido phai ko lengak sine am kankre bi sinema ko to mana dali gi mayon le pa set manipur law bu do yaning gi baram se yadri baram se ningola khangan du baram se kai na khang bi o miam da national bu bi no lana ada set manipur thari ba chai na do adu la un bi no haji khudam na acho sang ma sen to no badana se hun gan di phare hai re ko lu thuai re hai re am do re thuai phare hai re phare police custody ai chu tham dim kai kai acho sang na pha na ngatang gi khoi good faith ta ko nusin bai tam da ma MP ni ma MLA ni ma cho ro gi opposition party gi ma leader ni ga hai gi mong da ngatang phare ba chang thang re ko ngatang thang re adu ga mu kam da gi police ta gi lem na mu khado e gadra adu ga icham jam sa ba ni kai da re NSA pa ni hai re nadra icham jam sa ba ni kai da re pung kun mai ni da tham le ole ga chau chau bi ro hai praman ni ko tawai bi ti yom ji bu ko haji khudam moina che Tamil Nadu gi nauna chief minister oi diba ko haji kai go chief oi si Joseph bije thalapati ha kan haida ha to hole ma to hole ma ju nda to hole ha ga le ma ma ji ko ga si la no chum bodi khang de mogi haji le ba Tamil Nadu da Jio gi recharge ha pa matam da wa da hengan ha pala di ben to si ha ga le pramani ko adu mo mi di sedana ma du action lo de ma tro sai to kai praja ma na chhatra ma da ha ma na sei hoen overbridge ma khong da overbridge ma thak le pa set manipur na khut thigala law lo ju am ena se pa pala pha do ri ba su sada bi ti ngom su bla isam jam sibila na wa ngang tam da ju se kara ai kari le ri thi kai badlam bi ma se kamai to mi no kamai to ru le i ma se kamai to mi no ha ko thi la si badlam bi sin ya ra ni si to set si to ke mo se lo ha to ade bole ba ko to mi ra kana to ko to mi kana ige se ga mi no adu da no se to le ya ba ko je hawai ba ha tu ki career do o sigi mi je chem ya ne mi ma sa di ka do re se de thoga miya ma ma thoga speech bi ngam ba wa ngang ma ngam ba phajna gyan da na miya gi do wa support ngam mi sin di ka do re promote to wi ba semi bi sa to wi mi gi da ai ko gi wa da ngam ya ba ade le ba ning bi ju ima le ba mu shi ba ju ko ai jeni di mai kai toriya kha ko khang jeni e ba ko ima le ba mu shi ga hai ru ba je hai ba ya wa na sin ya da wa ni ga je amu khoi amu ayaba lo di ko khang mu la khre ba ko adu ayaba lo ni ha ju mo na ha bi ro padra adu mo na mi bi bi ta sing na prayas na ngang mo wa hoi ba na ha ju to tham ku de mu se negative na du la ro di ko ya ba ya ba mo ba ko adu hoi ba na ha ju to tham sing ji da a pho ba du na phai ha bi ro phat ba pot we ka do le ka na du i bo na le pha ro ye hai to do ni ha bi ro lu na ya ga tham to ka na lu ge du me sho ko bi ro chwa de ko na hai ni ji amai to bi yo chwa de to ba to set manipur hai ba ju Iran thong sin mani hai gumba adu sai gi mogi general secretary oi ro mani par du ngang ba ha question lik oi du bu minister no o hendra hai oi du dia adu kari hai du dia adu di question argument la thore ba ko ko na jani na tungi nation na magi da ma hoi ba youth ma amja si career so ba thong to bi no ko phajro gai to bi phajro lambi ta bi phajro dream hon bi ko phajro le ga hon bi miam tung ina ka ni naha mayam sol ka ni ko adu da sa da naha mayam career je ha no su hono ta ga di naha ji di jansu naha ji di ngasi da gi da sai 30 40 years ki matam gi age la de ju loi phim ji ko yam sa 21st century bi ta ji di ko ha ji di yam chang na eba so re adu ngang no sai ko khudin je mana ngang hi da kai no mana ka pa bin kai no je ai ko na ta tra ko su da ngang ji di yam fa so re ko adu na lei film ji tungi manipur ma kan he ta ga di hoi ko tungi naha jing je sigi lambi phati api bam chang hom je thank you so much naha sing sigi lambi yat pi ba ma chang hai naha sing ki de khwai de maru oi budi naha ni they are the future good and strength akoi gi future se moi gi makut lai ni aduna hena is explain to dingai thudong leite naha sing gi role se kai no se de maru oi ha se koina khanga bane aduna yam tedak na ozani ken oza roi begi round koina oza hojik adu tarek na saki sep manipur gi matang se se mai lak se ge ja si stay da hojik si sep manipur haire slogan tha ba sigi card chi tha diba card se sigi slogan si itself masimakna reflecting the present status of Manipur. Howzik oidini adu Manipur se kada boy tamga sep tawg mathau tari no kada kada sep tawgani du leng dana laina bi tumma kai dawgani haise masi bu sep tawna bai damakta Manipur se kai dana laina bai damakta ni lainga kida mayam tna pressure pi dana Manipur gi apun ba saktam tham kan gadam ni Manipur sep tawga da mayam ma khoi laud bu ko lai hai tare adu na hai ri ba post de slogan sigi mayam na pami ba slogan sigi kano se da masigi public ki concern hai tare sigi behind se kai lai
kanai hai basi leader singna khanbagi mahuta sibu yaningdaba natraga criticize natraga sida comment pibagi pot ama sumaina lakpa taragadi akhoi ji hujik hiram sidai stay da akhoi gi leidiba responsible oiba accountable person singna kayamuk yamna akhoi gi kano oina hanjinna aduga yam lumna lauri bagi haibagi posima wahang chaung lai maramdi kain hai kan masi shape oi thoidokna masi sidai da kano tawdri yari haibe wakhandu leita ragadi masi se karmaina shape tawsi ge haibe pose khalibra khandra bantraga kam how seriously kam concern tawri haibe pose su lai hai tare mayamadi hujik demand kan tawri oza tendang thambi oza seriousness asiga responsibility asiga na hujik leiriba ruling party se ruling government se sida sumle leite ha number 1 ai hajarake ba lengmai gi mioi taruk phag rakada madu yamna akhoi gi ning launa ko thadorak tabagi siramani ena khallaga thadorak tabagi yamna controversial oiba yam ning lau matam do Narendra Modi gi sahi trying to mapung pagi mabu praise to boy na mamdop to akhoi gi MLA me amna jai ga kat leba ko social media da loi ubiramani mamdop to ne jai ga kat laga ne Narendra Modi ga Amit Shah gi praise to kan ko makoi je lai na la leba somdana le mai taru phagi bagi thadorak tabagi ning laudna lei diba protest mayam ma chathagi matam du da ne dress faja ba yellow set ba angang ba set ba MLA mayam je thola ga tawe aduna di makoi da leiba ki awa ana gi responsibility moi da machet am ta pakte ha moi gi kok da sang de ba aduna khoi na phane am ngang ju kadara ro ha responsibility yaw de seriousness leite ba aduna moi na mu pa mi ji ke Narendra Modi na natraga Union Home Minister na harakane ba kari gi noi Delhi da set Manipur na tharaga akhoi di Manipur je problem am ta leite na prithvi gi mafam pura to onna honari ne kaido boy no na set Manipur tharaga Delhi da sida slogan la holi je na hairam ga ne ba adu hairak paduna ne ba akhoi Home Minister na amadi hujik leiba government sina set Manipur hiding de ba adu tar de akhoi kaido tare don set Manipur ne lauta set Manipur lau to la le haire ko don set Manipur na tharaga yeng mutare na sima number 1 da aduni aina nga sai jai duni moi gi image se party na first priority ni akhoi gi party gi leader na yaraga loire na khalle ba kai nu da mai masa gi opportunity phangna na ba ai di aina nga si kari gumba congress hulang ngang ba natraga aina nga si Modi thagalaga ngang ba Amit Shah thagalaga ngang ta ga di ai benefit khara phangani ha ba se khalle ba moina aduna masa gi personal benefit gi damak ta ne ba Modi je mabuk ni da di ne sumya yar moy ai si modi habi ge thagali ne me amangda okay sir kai gino da madu moi personal benefit me ama leiba natraga moina huran ba phata ba thabak mayam se narubagi ED thajalakta ba CBI thajalakta ba moi jail jawdana ba ne press tawri ne ba aduna kasu saunga leite akhoi gi solution karam kanda purakata ge ha kanda hujik leiriba leingak si muthat khar kanda atop lengak anoba lengak ama Manipur nungsiba Manipur kan gadoba adungam gadoba lengak ama la kanda youth ki boiro nupi gi issue oiro every state gi issue khudi bakse tapna solve to no bagi lambi la kane okay hujik leiriba government se thajaba machet amata miyam na thambam thokte thamju thamdrabane aduna khoi ngai si kai no da khoina ultimately kai no election matam na change to bonatradi phagalam thubu ya de dana la ka do election da ano regime ma change to ba ma khoi gi yamna mathau tai ha base si tawga I losala okay ja zagi ta jendo ja tintakna tena thambi uza adana hujik se hujik akhoi gi leiriba kano sing si movement ama sumain lak matam sida mislead tawba crisis si resolve tawna bagi akhoi na prajana tonga movement me am changchili seida yamna mislead tawba movement amani haina sumaina level tawbagi potnam khak lakta ri makha ta namu hen hai tare akhoi hujik leiriba irang natraga leiriba society gi akhoi Manipur gi status aduga thoiba post seida akhoi na road map thamu aduga solution purakna bo honau haina tawriba lambi stage da asigma pochima lakta ragadi praja gi kholao public ki voice mayam si effective oina bai damakta khogi laudana hujik tawri youth mayam consider tawre aduga sidaida khoi state ki home minister amana asamain tawrakana suma movement na taga kholao si mislead tawba potni haibagi pochima lakpa taragadi khogi
hujik se am tang relate tau jige koi gi national gi media sing hai ta national gi media khara da su hujik se hai riba ngasai gi cockroach janata party si masi se atopa tongan ba koi gi factor khana koi gi masi instigate tau pon hai ba gi yam kan narrative ju sagal ga lei hai ta re pose ana si gi akoi apun ma jangsi li ba si gi marak da manipur gi youth sing manipur gi mi sing chatla kana manipur kalu hai ba gi pot sim su yam kan na tau ga lei hai ta re adu tar ga di masi se amuk akoi gi state ki home de gi mo masi sum se akoi ni misli tau ga poni hai na level ama lakta gadi tawzariba hairiba pochi ojani ken thamki dumaina koi don't sep manipur hai tare ne adumaini slogan je onthokpana phadoriba sitadi poche kadang complex oi thohan be pot am tawi kamai thambi ni uja Lamasi mislead lai ba ko miyoi ba ji ko society samajam le ragadi ko aphawa le phata dum le haidin pramani ko aphawa potu khangna wona ba phata chota ta de dina samajam pala samajai dum mawon da mi khale bi thama sane ba ko lekai yang la kan da lekai am le ba ji adong ko ko to khadum le ne ba ko ado imung da ba uda mama mana masa mai ma pokpoda noina phani haidina ju ojani ken ne yab na te da ko ama dum yawi masa dum yawi da ko adubu ai haidin ni point di mislead to bune hagera to da bune hagera haning bhairo ado to kan part amani but to mislead to bune hai taragadi haji mani bugi issues gi matang da su hai jina dina irang justice pu thu ne lauri me amje ko justice pu thu khudum na se hanaki nagagi ichina taru pakam ka kakta hapda asi miyam na law khong na si tawi me amje si ju part of mislead to bune hai taragadi why ka gi da mukta si stakeholder me am leader me am church ki leader me am adu leader me am ko na ko kai phamin na bano question hang me lai ko any issue cockroach na ta party ki shuru ngai mo na ta irang je any political party me back to boni any political party me to boni ta to boni hiding ba ha me to kana mo part mani ko adu to mo gi lenga ko thuai na hona bani hai ta ga su mo na blame to jara ga su why ka gi da mo to mo wari chana bano ko ya question ji ko adu ba mo gi party thuai na hona ba mi sing do haina thuai na hona bani haina blame to mi sing do adu mo mi ka gi da mo family te lo chana bano adu ju ko question hang me lai ko adu dena mana mo Manipur ke hojik lady by shooting the lakanda any kind of issue the wangang ba save Manipur haibu ero ba buero justice putu haibu hai kuding maksya irang sagat pa mislead to utara gadi why ka gidam de stakeholder me am ko ga de church leader me am ko ga irang option ka ki hona bano ba ko hangme lai option ji ko adu ne sai hai gi bido isam chamna mi ata ata kalang ne ta chate ko isam tar mi ma khakuna ma yo khron ko ai to ko yin me lai hai gi bido sai gi lai issue si Shuk chau question paper ma exam center exam ma question paper should leak oire ko paper leak oire have is da adu minister do no oire hangma mi thamoi do adu ki koktu ne khoi khang ngai si ko aina sidam tone policy atmani ngasi topic ki sumandra pani ko but ai tare ni manipur da chita kai padna save manipur haiba adu justice putu haiba law home to motam da madu la na mislead to bogi mo su oina utara gadi sai haije gi bodo kari ye law joge ko kari ne law joge ha du sakar ng takpiro ko 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 save manipur ha basi yadra ba justice putu ha basi yadra ba justice pangal ne law basi yadra ba ta gadi kari law ko ke do oda be ke na budi ngasagi ha kai oda be ke ha do kari ba kanbiro law ko do kanbiro adu so dum sai ha ke do akhoi ha di ar roi ba akhoi de ha ko jo da kin ko ko mo ha mi ro ko da kari ne law joge kai na ha ko ha ba na da ke do ke ha do government session bi bi ko da Sungai hai mai government gi mai to wan ngang ba de wa sungai ngang ba de hai na du hai bi ko ngang ro ge ko ngasi de ko plus plus de le jara ge ko ko adum chu ma ngam da bin ja ama de hai bi yo ba ngang ngo hai su swai ngang ngo adagi ngang ga nu hai swai ngang ga nu hai je am ta de hai bi yo ko men na adu rum de ko kai do ya ko yin ja ko na ai ko na ngang ni ngang mo tam da ji ojani ke na yo me ngana jab du di me di political party ma se ni na adu ga da ngana him law na ko du idina ko get level law na bodo adu him law na bodo asi ko na pamjari di praja mo ko na pamjari di admai law na to ki bodu di ko pam hong tre ko khara ga am ko to la ga di asi ko kha thok ka ma la fa da adu asi ko do thu na bari jani ke to hai jai na adu na sa gi nei ri issue je ga no kan sub la ko hai jai ni si praja se ko kang rum ta re ko praja kang rum ta re ana ngang ga do wasu hai bi ro ngang ga do wasu hai bi ro Sera lo tu sera lozi center Delhi dah lagi belum maga mana kita lagi belum ada thok film lagi deh buko. Ana Delhi tadi Delhi ki angam mathok mayam tu nanti save Manipur hai basu tinggal te. Ada lagi mungkin farmer ki case law basu mungkin tinggal. Ada ngasih sedih law riba program party ni insya Allah thok pa tuan mana tu tuan mana kan nasi bernam tu kamu sini je. Center ki lucing ni tu farming ni wis hanam tahu ni. Oh itu sudah nampak ko.
आदुना यानेबको साइ और गाजदना नसागी अदु हाइदो बरम चाइगा सादेगा मिसले तोबने तोबने मैम थोलेबको अदि खोइ कई हाइजो हाबनो कई गंजो हाबनो खोइ होसु खोइ हाइदि होसु हायंदि क्वेश्चन हंगबीबा क्वेश्चन लाइदि तखपि मतमदा हाइबा याबा यादबसु हाना परमिशन लौबिरो कई हंगदोबसु हंगबिरो अदुगा खोइ खुंगदोवासु खोइ हाना तापिरो अदु हंगदोवासु हाइबिराबा खुंगदोवासु तापिराबा अदु होइ सदाबना ओजानि केन प्रॉब्लम लाइदो मांद्रेबको अगदि हंगनिंगबा हंगपा खुमनिंगबा खुमबा मतमदि कदौरे अदुसु मिसले तरे हाइदोरे बत्रा लाना ब्लेम तब थोंसे को हेनजदे दुना हजुसे अरे अरे बुथ मतमनि जिनसुबला को कोई दशा फते को दशा फते अरे बुथ मतमनि हजुसे करेने कई कई सनी नि इंजन ड्राइवर कइनो अदु याम इंजन नै हजुसे को अदुना हजुसे कोई लाइफ फते बगी मसिना खादोकपदा येन अमुबी येरुम अमुबी थीबसे फंद्रेबको अदुना अदु फंगनो होनबदा वाबो इनरी अदुना हजुसे प्रजासनि हिंगन ख मोंग ताद्री अदुना प्रजासिंसे हिंगन मोंग ताद्रेबनिना सिंगांग गनु सिंगांग हाबे कुन थिंग मोयबको आदि लाइफ एंड हिंगम दि सिबनगी तंदा मसा मसुदुना इमुंदुगी मसा मसुदुना चरा हेंगलाबा इमुंदुगी मसा मसुदुना महि बसिंग तमदा वाबत बेवराबा इमुंदुगी मसा मसुदुना अना यावकंदा लेयनम शारक तकंददी को मियोबि चखाव यावतकंददी हिंगन बला फमद खुला पो हो सानेबको अदुगी स्टेज दो योक्सिलाबने मणिपुर से अदुना एरोमतेदा प्रजा मियांग यो बदुमा पेंदबा को खोलाम रखिनेबा मधु यौदने मांगद लेंगाक्सिने हाई सिंगना ngang ngang tapiro हाय साइ थमजगे ओके जा थैंक यू सो मच या फसन थंबिरे ओजाना अना हुजिकसी अखोगी डेमोक्रेसी हाइबसी मसिगी पोचे होम मिनिस्टर ने थंबदा सदुम याव डेमोक्रेसी चटपले बाक्ता तौरेदब मखल के थवों कया अमा चथरे इंडिया की डेमोक्रेसी मसक थियनबे थवों क्या चथरे हेब पोचो मयामम थमग्रे स्टेजदा अना लोइसन जरकपदा थमजनिंगबसी डेमोक्रेसी सी मपांगन यामना कलहनगे यामने स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म थमगे हाइतादी गवर्नमेंट की लेरे ओपोजिशन की अचौब रोल लेरे कॉन्स्टिट्यूशन की रेस्पॉन्सिबिलिटीज अपहोल्ड तौबगी रोल से अना अखोइना प्रोटेस्ट अथब मतमदा ngasi ngasi मकिसो को गिनिट की अथब प्रोसेस तेदा अखोइ एलिगेशन दि लेरे एलिगेशन नि थंगली सेदी हाइड पोसी पार्लियामेंट से थुगाइन बैदमक्ता मसी कायहन बैदमक्ता अदुगुंबा चंगसिलप प्रोटेस्ट नि हाइना वफम से थमे अदु दारगदी मसी से is it really based on अखोगी evidence है वफम दुसु चाउन थोलकनी नतना कोन हेक्ता अदुगुंबा पोदम हेक्ता पंगाइदे हाइबे याबगी पोट ओइब्रा दु इशू दु कंट्राडिक्ट तौनब नथैन होनब्रा हाइबा सबसु वहंग लाक्तौरिबेंदना अदुन लेजिटिमेट रोल से गवर्नमेंट की अकाउंटेबल दायित्व से लौना नबैदमक्ता लेजिटिमेट रोल से पाइरिबा सिंगसिना फजना अखोगी कॉन्स्टिट्यूशन सिसु मपांगन कलहन गे हाइतरी दायित्व फजन लौबीदगदि मपांगन कन्ना थंबा दुम यादुइनी थमदुइनी अदुना कंस्ट्रक्टिव डिबेट हुजिक अखोई की नीट की सिसु नैना बाइना अहुम मरीदा अखोई पुखलगा तौरे हुजिक नैदी दैंदरे जोना मुंग तौदना खोतना अखोई पार्लियामेंट लैरी सिगी पोसे आवेना कोई चिन हाइद ओइरगा मसि फजन नैनबगी मतमदुदि हुजिक फावसु लौदरी सिगी पोसिमा लैरे अदुदुना मणिपुर की कॉन्टेक्स्ट अमुक लाकान सिदैदा हौजिक सिसु लैरे सिगी ममांगिदा मयामना लोइसन हनिंग थबक मयामम लैरी मणिपुर की इश्यूज मयामम लैरी हुजिक पोंग सारिबा मयामम हुजिक लैबसिंग अखोई सिसिना मिहात मिपुन की युम मै थरमबगी करी कराई ngaraंग मयाम लैरी पोसी कनो खक्त पुरा ओवर शेडो तौबई टाइप त पोटम को उरक पसिसु मसि नाथैनब तौबरा काइन वहंगसु मयामम हंगे हाइतारे अदो मसिमक्ति अखोई लाइबक थिबनी करिगुंबा कनो अम खक्ना मणिपुर की हुजिक मै हौरगा चाग लैदिबा आईडीपी की युम मै थाबगी मी हातपी केस की मयाम लैरिसे अखोइना हेक्ता मसि पोसे कनो तौरकांदा सेकेंडरी लौथोकांदा अखोइना तौरोइ तौगदब पोसिदैसिदा खतंग लाइट ओइन लौरकांदा हेना अतोपना मिटिंग चंगा अखोइ थैदोगा लैबदसु मतंग चाद्रबे मफमसु थमजगे अदुना मियामदा हेना अखोइगी प्रोटेस्ट तौदनबा अमसुंग सिगुम स्लोगान से लाउदनबा हाइरगसु रिएक्टा रिटर्न दा हेना अखोइगी एक्जाजरेट ओइरकद्रा हाइबगी पोटसु थमजगे सो अकाउंटेबल ओइबियु अकाउंटेबिलिटी लौबियु अदुगा अखोइगी गवर्नमेंट की साइड की मे चीफ मिनिस्टर ओबे याय होम मिनिस्टर ओबे याय कंसिस्टेंट ओबे स्टेटमेंट पीदबा अमतुंग कंट्राडिक्टरी ओबे मियाम द कंफ्यूजिंग ओबे स्टेटमेंट चेंद तत्तना पीब मरम सिना मियाम की मेकेदि चैंपियन बो वहंग हंगबा अमसुंग सब साबा अदुगी कनो दम एश्योरेंस मा फंगदबगी पोची याम तोइना थोइ हाइतारे अदुन मसी तहनबिदनबा आइबो वफम दुसु थमजगे सो विथ दिस ngasi के कोइ दलोकी प्रोग्राम सि मतंग ngasi टेंशन जरे अखोइ ngasi के थरो मसी बसरग बिदन मा पुंग फान बिकी बाइkai खुमने जिरबे पैनलिस्ट अहुमक पाबुंग मनी ओजानी केनमदि ओजागी ताजेन क्वेश्चन थगत फंगु हयें सुलमदा मसे थोइबे तोगान तोगान बेसु सिंग मतंग नैना जनबगी तांजादु अखोइ गे डायलॉग की फोरम न बुदुना लाक्चगे मियाम सुंगसोय सोयदन मिदेंग ताबियु पुनों पोमुख हना खुरुमजरी Sparkle Educational Service की Career Counselor की Female अमसुंग Male की अहांगबा पोस्ट अनि कौरी Educational Qualification MBA लोइबा ओइगदबनी Fresher अमसुंग Experience लेरबा मियोइसिंगना अप्लाई तौबिबा यागनी
Hena akupa marolgidamak 7005063196 natragana 9366230077 da contact tawirau natragana aikoigi office Sparkle Educational Service second floor Northeast Window TV building hata New Tekon Road Imphal East Manipur da lengsin birau Northeast Window meaning tabiriba mayam punamakpu taramna okjari hauzik mapalamgi thabaki pau pijari ahanbada atubagi oina Dubai gi warehouse worker gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisina presentable and good communication skill leibatanatana masagi chahi kunmathoi dagina kuntrataret phawbada leiba oibigadabani hairiba thabak asigi pijariba khudong chabasing adudi per day 12 hours duty hours oijagani per week ta 6 days duty oijagani 2 years work visa pijagani loinana accommodation and transportation pijabatanatana medical and insurance su pijagani hairiba thabak asigi thagi oiba salary lising kuntaretagi haujagani ani subada United Arab Emirates ke driver gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to winning ba miyosinga Indian car license ka loinana Gulf ki license leiba oigadabani amasung basic English communication leigadabani hairiba thabak asigi Indian license paibiba miyoisingi thagi oiba salary di lising yankhai dagi haujagani Gulf license paiba miyoisingi thagi oiba salary lising yankhai manga dagi haujagani ahum subada Beharan Water Park ki female retail staff tara kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisinga retail experience leibaga loinana yamdrabada 165 cm ki changda wangba oibigadabani thabak asi tauba miyoisingna piriba khudong chabasing adudi accommodation transportation aduga duty meal su pizagani hairiba thabak asi thagi oiba salary lising mauda taretagi haujagani Pamarol gidamakta 7005273217 natraga 9366230077 natraga aikogi office Northeast Window TV building hata New Tekon Road ta lengsin birau